O te whaatalo pātu sa moa I lau whawhonga nei vaenga o le fiafi. Ua manatu fo I ua tele ni mai a whi au mga ruanga sa whia ngai ma le mamalo le atunuu I le talawhātai o California nei. Manatu o le ua anga ina tele ina toe fo I atu, tali watu I maota malawa I la tōna usua I whi au mga ruanga o le nei aso. E le ngata fo I o I la tō whiangai mga ruanga ia a o le whanau fo I le whiangai ma whale a onga, ia o onga, ia e manatu o le ua so lulu le nei, o le aso tofi le nei nisi o le tūlarolangi o lo pa pe ona nopia iai ia mau mawai o tātou tangata. Ia e le ngata o le atu Samoa Lawaia, o New Zealand, o Australia, ia o le atu Europa, nisi fo I wanga I atu le tui sa I tonu, o tūpai, mane ano ia o isi o pe o isi o le atu motu, ia Malaysia o pe na fo on fai mai fo se por kala se tasi fo I uso I tonu o Malaysia, ia pe ua fa pe lava ona ta ape o tatu tangata I le lalolangi, I le lautelenga o le lalolangi, ia pe o leo mawhaina o mai whaatasi tātou, ia I nei au nanga whape nei, pe o no matou, whape o na ngaruru e I aso te tasi, ia whaadua whaatolu, wha I le vai aso, a o lo o mawhai lava o no tātou whiutanga I matoe whitapai. I le langi le lei o le alofa, whai pea ma le alofa tuturi loa lo tātou matai, o mafuai ono tātou whelo I pea, masanga whelo I pea, ia I aso taitasi o le vai aso. Ia o lea ua whaasosoro mai lava o le urua I vai aso le nei, ia o le masina lona sifumatasi, ia o lona aso lima. Na so lima le nei o le masina, ia ona tātou whaitauina fuila ua mai a fuila le masina sfutasi, ia tātou whaitauina fuila toe tasi le masina, ia ona tātou tu vaila, ia le teimi whaironga ina o tausanga, ia e pei o nou tō lausi le fiai. O le tātou teimi le o vai atu tātou teimi ua tia titi ale le a fole lima, ia e fo I le tātou malo masani, ia e manatua ia o le lua ele nei o vai aso, por toru nei o vai aso. Ele I toe esi tatu por kalame la soruru. Il pio le fta e anga I tatu por kalame la soruru ia ona oni tua no a fo I manisi o vaanga na mafuai. Ia ona le tatu por kalame ia soruru ia toru e pelua le o mavai atu. Ia le o mfai ona toe pa o wina. Ia le vaanga o le totua ia mo le sola le atu fai ele ma por kalame fo I malesunga I le swafa. Sunga I matua ia tau ili, pe I tau ili, ia le fula o toe maua le nei a banoa, pe a fai o maua mai, ia e whaua wai ia le mātatua ma le tau nanga. O le lupe whaalele, le tatu por kalame masani. Io e tatu te toe manatu ai le tangata ia, toe mafofau o le tangata ia, ia ai pei o le tātou lava au tautua ma au nanga ma por kalame. E manatua ai e le siupoponga o le tai au fau malu tangata o lo tau talatu. Ia tāpenanga o lo lava whaatau waa. E matua ia na fofoina leola I le nei lalolangi. Ar tāua leo tātou por kalame. A o tala no atu. E mawhai fo ina toe ta ilo mafofau. I le whape te whaalongorongo mai ina ia line up tusa tātou man e se manen tātou wala mai ai. O le si tangata matua I le mamlama to inga upbringing ne te whamtala tua. Ioi. E se fo ilo na ia lona fo I amata e atonu misia e pi o la e pe o amata o na iai to inga langa fulele e ailunga le lau ai.
pino fai atu ia fatoa maua le mea lena o le ai le laulau ai ina ua o tamatua api o le amatanga mai ia o lea u te talanoa atu i mo meo o laulau fui la langa i mo meo lau niu i o nana amata mai lau le taia lava ia oe wa o te le uloa pe whawhewhia lau tuputua ai e te tatonu e tatauna na ngota sia tatou le melea o lea o leo olo ina manu i fole afiafi te mi o le tangi o alisi ia o le temi na e poto ai ainga uma apena o fai atu la upo kala momo o le matoa a inga i le mena utupu ai e lua tu inga lotu afiafi mo ia la utara le fai atu o le lotu vo le pongi saloa e na le pesela se na le tataloa ia le te fai atu ia le mea na u amata mai ai o le temi na e pongi saloa o le temi au la ele o tape po iai umpo ia mau o le temi na fai lo le lotu temi na le afiafi poa ele se pese ele su se pese na on fai ar tatalo ia amataron tape pena le fiafi ma fai to ro le lotu temi e a foi ta mai le fai nga lotu a le longo le fifia io ona pese a to ro le o temi na ua o fale uma to telo to mai ti ma ainga ia ona pese ro lotu au uma la fiafi le te famtala tu telo telo tatu ele go through i le to nga mena a pio leo famtala o na no ui mai ai e se tatalo le fiafi te pong fai pong sala e se te mi o ta men fai ngalo ia fato ai de papela o na fai io pe o nai o matua o si to ina masilo matua sana sala io pau mai al tola i loku pepe mea si o no fai tangata matua tamatala vou tamaonga tamatala vou ma uanga i mai ina ua tuua lo ai ia uanga i mai loa ma involve i meo le io i mo meo le ngata oa onga o ta alonga ia ma ese mai lom samu so le o nai vaanga ia pi ta wai le vaanga le ta ua tele i la u tautua mo e sa e lu te tonu nga paula le me la mutasia ma ia tatou o le tangi o afiafi wai o na tangi pe sa e no fo le town area po pia o te tonu e maruro le afiafi pese lotu atu ai no matter what petino for town area petino for tua petino for sawai i elu tatonu i la mutasia i tatou se ia vana ia se ai ua matua le le lo la vale tuinga mele ona fato ale la ngona la le mele te tara no tuai ai la mutasia i tatou a o na malu ele malu le afiafi ia ona tatou wanga i lola i le tuinga mele o le poto le ainga matua ma whanau ia ai pese fatasi le lotu nai mea na toe anga i ai le mafofau mamana tuai ia le lupe whaalele malana por kalame ia so te tasi Yesu weta Yesu ta i o ia i matonei ui ina tinga ina mato muli pea se ia taunu uai i le nu ulelei whaapa o lo mai ua mu mai lela ina soani tausi mai i loa lofa
e fitana ua le ala ilunga Yesu tau si mai i nei o na po pe ai ule nei o la ia tau nu ule malanga i le nu ule lei matou mapuai. Yesu tai oe no matou ali. Whawhetai i lau leoleonga, whawhetai i lau puipuinga, whawhetai i lau taitainga i o au lia fo i o le nei aso. Matou wai le tonu na le mu o le nei vai aso fe au mga aduenga. Tai i lau leoleonga i lo matou fafo ma lo matou fale. Ia si o matou ma moe mamana kuna tuatu i ate oe peita i o lau fio e tele moe tele tuli moe lava. E taitai ma leo lo matou ola si o matou o mai le nei taimi whaftai i mea uma lava lo matou tamai. Whaftai le ola ma le malosi. Whaftai le ea ua mana vaini. O le mea ai e tausi e lo matou ola le tino o le vaini. Lava o tupe o fale o matou maluai. O community ese o matou asosi ai. Fai mawhalea onga i lo mātou olu. Mawhitai i ngā luenga, o whanau leo atu ma fo i mai i a o onga. Whawhitai i mea uma lava ua e tausi ai i mātou yaso taitasi. Li ia lau fia. Whawhitai sili tamai. O le mea sili, ma le mea lofa sili. Na e ta pena mo i mātou. O le whauratanga na e ta pena e le luma liu maluto e tu. Ia ola o mātou tangata sana. Tātou malau fio le nei aso. Mafuta mai alo nganga i taitai. Ta iala. Si o nia. O mātou ola. Mātou ia i le nei aso. Ni mata upu tala noina. O la mātou whaalongo. Ia a olo fo i tu le foe. Tau talatu. Ma fola folatu. Mata upu. E ono a o inai lo mātou nofo le leile ola nei. Wha matala loto la o fio. Ape ese le babeleita, ape ese ia nisi o mafufonga i ono sati ai ia lo mātou ola, au le tatalo tamai. Mafuteina i mātou e manui ai so sinema. Paia, au ina mai alo nganga pa ia tautu ulua i mātou i ne uma. Ua mai a ono mātou whaia, ma mauai se vi inga, o lau fio e o vi inga wai pale oi vi inga. A o taro tamai whamanga. I mea ua mātou se ma salai do tātou whawhetai. Whamangalo i mātou le vāo le tasi. I lo mātou whitanga, i lo mātou whewhuri tua. Ai sili ai lo tātou whawheanga. Ina ua mātou le loa, ana bibi ina whawhetai. A wālu a lofa, o lo a lofa o sili la vania. Manuia mai toi ngau le nei asu. I lo swafa Yesu o mātou ole mawala au. Mene. Ia, jole. Kau sisi pesi tātou ngen tau oso tu. Matanga saya. Mutau oso tu le pesi au tu vai tu le pesi o kilo e ese upu ia. Ia fa pena au vingo tātou isi te. Au le mele le ia. Ia vavena i lor sisi. O te i le toto la pesi.
au toi vai atu upo pese ele o fiura toi tau fa feta we upo pese le fatilenta o so to ele anyway ia ai fa pe na winga o lo soifua ma lo ola mea nai paru ngā veve na tatou ola mai ai io ia talofa foi o mapaanga o fai o na feiro mai anaia topasi o polonga leupena unasa Susana Tiva Sewamuli sorry mei avito ia fapena foi o na lautala tokuma ia malo faftai o ia neta sing po sai sa fata la pana talofa foi a foa mauto tasi talofa tasi malo mafta mai i le nevanga o le fiafi o Sili Alessana Josephine Leota ia fapena foi ia tunu mafono Elia Matai Rata i o paanga masani i o ia whaftai a foa tango mai se reo lele ua te whapa uruar ta pese ia malo whaftai o valu e titea i o pei o winga i o le tātou o le lupe whaalele pei tātou masani o le lupe whaalele o lalo na whapalangi soaring dove soaring dove ia pei e ave tātou te avea i mō au whapenga avea i le au whaingaruanga pa i ale atua a wale whapenaro whaungaina i la upokalame o whaungaina i lona tūlanga o se mea e tofu sia o mai ai tātou e te toe reflecta i lo tuputupu ai e te toe mātō manatu ai ia i lātou na te lelo lātou sau lo soifua ma lo wala io ma foi o nisi o tātou o grandparents o piala o mo watu le manatu ia i lātou na amata mai tātou ai pio tātou le wa amata mea ia tātou whanau tō le ngana o le lupe whaalele toi tala te isi e lo finangalo e te ese ma whanau o lau whanau but to remember those who brought you up in low upbringing ia maturanga whapena si o in manuiai e tātou whanau io so le se awala umi anta tō mai ai io se awala umi se taimi foi ia e mapu atu oi io i tu mau ia o maroro atu uia io ai fai mai le sia unga tupulanga io o i lātou o lea tātou te whatu te mine e ele teimi io ese ai ma tātou lio whamatua io ese to ia tātou whanau ma tātou io pete no foi Amerika io ia vai fila pela ma ua te mine io ua felele gata meti ua tsue ia no fota meti lona fale atia ele o se meleanga o se melelei o le tasile na mea sa moa o le telo isi matu pei e tausi a lātou whanau tasile mea na ua foi tasile mea na ua oina mai i lo ta mama lo tina le toi ina my grandparents wa foi le au te no wola e fa pea u lau te io o le te fa ai ua ia on ale upu le na tasile na mea e fofua io o ma te mine nei o le tala na fai mai e to ina fa vai o te popole tala tangata ai vai e te lo fai uia ma ele ai o rotina na fa nauro manama fa nauro manama le la se me ia o te popole fu na mea e te alu e te manatua ma tanta usia
And it is very true. Very true. Te rau fa pena oi. O lana winga o tala lea. O nisi mātua pe i tausi ala tō whanau mare wha moe mau arunga. Ia toi o maita maiti e tausi lato. Anu whanea o ngale na umaua i. Pau ala o mea o tausi. Ao o te mio ai le te mkou. A rofa mai lelei. A le ai lelei. Whanea o ngale na umaua matu ina le malo matua. Isia. Leanga fo i toi ina malo matua. Na la whaapai lele ina to tele o le whanau ala matu ainga extended family. Ioe. So o masani e lano la ua ola. O masani e la ola i le meo le tausi o tangata to tele. Ma le wha moe moe. A atua ho. E le tausi ma le e anganga e toi o mai a pauare mea ia o ma le loa. O I si fasi ele lea. O lo latu fasino manga. Ioe. O lo latu fasino manga. Tiro fa pena ia ona na fele le solo alia. Awo uman tutor fatu. O uman tutor fatu e nai matua ia. Tatu te o tatu tau te toi mantua. Ia, tau fatu tu fo nai tala nei itamaiti. Fatu sole se on mere fa pia. Ia, e maria. Au fatu nei lai la whanau tamale ina usu e mai yo tala no ina matai o ainga. Au fatu lai tamasi se ia. E fa me ia su tala no lo tonu. Ioe. Ia, mana tadi tu fat ya ni o embale me ia ta tili I lo le le nga du male am o fat o ia a fa pela ke ai lo me nga wa te matai lo e tauna e o ina tu nga fa pena peta e pena fa ya ta u e fa le onga le na ta pena lo lu fa le e si o tu ina ma si o lo matu. Awan manga runga tau si o tu. Ai to wola auto war lo family ai. Lele. Ali ai. Me si o to wola. Si fa longo fingo. Fa longo fingo tala. Awan manga runga tau si o tu. Auto fiola. Auto mana tua mai ai. Lele. Ali ai. Lele fo. Yo feni mi o fa pe ali ai lele. Le a fat bele or se falea o matele io le foi la o matu foi la fana ia pe o mele o ile ngata la no ta foi fana o ele o samo alo o foi fana o esse fo ile foi tuo o nei tu no io na sa o ele o pula e pau ale ta tonga dunga tausi ta tu fana o iola mai loa felele mai loa ola mai loa they know exactly how to make the decision making to make the decision right pauana me taua ia o latou feola ma tupu ai ma o latou iloa ona faile ainga o te matitia isia na foi ele mafuta ia soma ile mafuta pea ia maua ma latou ia soma pena foi ati oi to o fa mo ma lunga la vala I le fala onga no onga mai ai ia one you to sia ta meti ia to onga mai nga meta meti a bele ile se me te wana se meti so io o le meta ia manuia la to malatu fana isia nanga tu sala pe o te meti po fer te o ia e tuli loa la vai tatu te talo. Esa. Ne foi te whafonga mai, o e o le matua whaitama, a po whea ta ape I e lau whanau. O ala ina whaile lotu lena o pese atua nele fiafi. Iona, mana tua e sione, io e masieni, mana tua e simi,
ma sia la whanau, whamanuia i a lato whanau, whamanuia i o lato ainga ma lato whanau, se wauta. Te ele me o le tausi, ta ape, o, ale ala vai whaile ngā ruenga matua, tuli a te talo, e mana tua le te talo, i temi uma. Ia pio le mele nga e a o foila i na o temi fo ie o mo meo o whainga lotu le fiafi. O ele te whaafonga mai e masanina whaile lotu le fiafi. Io e te tonu nau tala le whai atu. E te manatua malau whanau po whele meo ta ape iai. Io e te esia tātou te nau uma ina ia manuia uma ia autou walo ma autou whanau. Ia whatarafat i le wō i o le paanga le tātou proklame ia le li o Mori Mawola ma lo whatai ia le whelo i mai fo i lungo le tātou vaenga lea i te whisota i mai ai. Ia ma lo whatai. Ia, o te whaatalo whatu fu nisi o mawhai o na whelo mai le nei vaenga o le aso, ia o walu etite o, i o e whapena foi a Sani o Susana Lui, ia whapena foi ia o Human Someone, ia o sei aute whatuarii, ia whapena foi o na whelo mai e Sau Moors. Ia, ma le tō tele o tātou i o lea ua mawhai o na whelo i mai i le nei vaenga o le tautua ma le unanga e whaatala whatuai ia le siufonga o le tai a fou i lana por kalame o le lupe whaalele. Le tatu ala leo o lona ingolea o le siufonga o le tai a fou na e te vaia e nai e whapupu atu i le SOF, SOTF, Radio Samoa, ni o broadcast ni o pio lana la leo lena o le por kalame ai o fangoina ia sa ia isi por kalame sa nga lua toile sunga asu foina se tu sua ta ua o le la lingol por kalame le faimea la mangalo ia cha ia manesi por kalame o le tauta ia e fi au nga feiva sa fi ngai male sunga ia te papa ia ma sita meta i maina tele ama tu por kalame sa ia pita ia tabuana fa to tolia to fo i mai ia pi o ia si swinga la titile o ia ono tu langa fa pena ai o lo o tu mopea ia le tatu wala leo i lo nengo masani o le SOF Radio Samoa USA ia po le siufonga o le na whapupu atu nā le siufonga o le tai au fou i le SOF, SOTF. Ia, o le porkala mea leo te tautu na tuelu taupa ia malau tau mamalu. E le suia mai le siufonga, a sui mai i le fasa le vale a tau nu. Ia, i lona ingo fou lea ua tatu. Ia pila le no tala talatu mea i e lona amatanga. Ina ia mawhai o na manino ma yese falea onga mo e ma. O le falea onga tele o nei mea. O louto e falea onga o louto e manatua o louto putukuae. E te toe manatua le meo leola paalongo ngata. E ronga nei sisi o tatou na usi tai ato atoa i o tatou mato. Wale o te tau sa o tua. E le temi e wa ai mea lo tata mamalo tutina. Tatu atu au tawa i ata le fia il fatonunga le au mai. Te alu e whai whali ia, e whai e fwoi mea i e pere nā. O leo langa le na usawa ia. E li whapenu ato toa whai mai lo o luka maporo tutina tu whatu. Ia o le lei, whaftai mo tere o tatu whiau. Whaftai le umato le whiau tu e whamelis whiau. Te talia marwhiwhi, le ai ma se mea whapena. Ai va ai mai e fai o le fa no wa vai e mato fe o ai ka ku ye yo vai o ai o ele se fe fe au ku adu ka fa adu ta fa mo fa pena
vai mai ai lo ta fai faali'i o fe'au ma ioe a tasi la le nā mea o manatua i sivaega sia o sotona'i le matu'aiga le a tapena ai se iai e sotona'i tapena i le galuega tele io o mai ia o teine o tama e o to'ina ma te o pe o se vele gatalo o le ase me e usu le taeaopo ai e fela te mele ai sin nga luanga fapena au le tapenaga la leo le asosa na e fa'alogo lola ia i le utamama lo tinakimina i le afiafi o le aso faraile lumana'i le aso ioe e uma lo le matomea ai le pō fa'apea lo amata le fai me fa'atonuga o le asotona'i ioe tuse uma lo le mea ai le pō e li'i momoe alua amata na o mai le plan o le asotona'i vai ia tautuanā maoe mana iutei malama tae usu pō me usu e tai e tae faisegaluega e li'i ia mafai mai se tatou to'ona'i ma i fuauli ma le ana ma o'e i fanu faipopo e fai mai popo le umu pena uma mai mea kaku to mai lola ia le ko na tou taunu'u mai ia tou taunu mea tu'u ele lo ia ma togolo i lakapi e mina o lai fai lakapi e le matutu malo i le malai lakapi o le nuo iwa ioe sa pali i la malava iwa lo sa le lavalu sa le longa taimi la le na ia pe ia taimi na leu fasosolo piu leu utama piu leu he poe le si oria nei lalo i foa piu leu matua utama matua i o le taimi la le na pei o le pea le alu o le ngai ioe ma foi loa fa'atonuga e oe e masania la pe momo o mai si me fa'atala to inga uta me se fafie a le fainga la le mele ua sau atoa ia le to'ona'i o popo le o fafie tasi a le trip le o na esia lakapi e whanangilangi mai ioe ia lu atu asede ua latu uma kua i atoa uma mea o le fa'apusa le ua nga uma le ua palasi lalo mea ia ua ia mai lo nei o te ai me le feko mea nei o ke ia ko ia halu malata ai fia vo le o an mea le uma lo ia e vai eli lo oro le vai e feta le nga ioe o le ala e alu ala ta ai vo le ta tuli atua au ka ke ia fai mai ia sia whanau ia le o si fai ko ore tu o mai ai ia vai ngai mea ola ia ta o to mai ia la to me ta tu ai fi o fa fi ngai mea ola ia le fai so o le unga tala fai mai to pel ai ko e ore i ko fanu fai pop e a mai popo ngai po ai si fauta ia ko yo ki a ko ingala ka fia le o nara le ma fu atu no fai nota o ono ali lo kaika wa foi lo o mo la ka plan le sa wa ku le mea ka eli ivalo la ka pilo e pita ili fa pena le fa pelenga la ta ita ave me ia sia fana mai e umanto me nga polo la ka pie ai para ngor fai ngortama e me nga polo la ka pie ai e se vai ni tatu po ai ele i to me da o tutu ai fia na ni ai la fa fia ngai meola ia che ko te ka me kiola la ai nga ia ore kainga o le mea fa la e la kasavali ku ku kipi io e sei longa na po wa ta halfway you try to fanu fai popo to inga me va pena o ta umaro taita ia le ta te vai atua e tau mawasi na taimi e ta te kope mai ka ke arua i la kapia anyways vai gana o le episode nga neaso mana tuai ia le tatu lupi falele ia ma le tatu por kalame vai
o te fifi te wharongorongo mai ata mai i lata i ta fo i ai tō manatu oe. Pēna whapewhea lo whea ngai mau matua o pēla titi. Pēsa e tama ma e teni le lei. Pēsa e usitai, pēna e tautarai titi lai titi a te le taitai. Io e. Whanau winga nā tatu o tato urupe whanele. E te toi tō manatu oe tangata ia. O le ato, o le nga sende mea tangata le ato, o lau tamau, ele sa kama tamale li le o oi fo, o le ota. Kama le ota le, o sen mega kala tala ua fia go i toto. Ele sa tamale li o le ota le, fai tuli maa po kalami. Ioi, le rae sen mai nei ia tangata le data. Ia, le whapea mai le tala. O le tangata mi o le angara le ufia go i toto. Anyway, ia, malo fa. E pe o le winga na o le tatu por kalame, ina ni e ata fo ima e whamaira mera o ata i atia. Hei o le winga na tatu pe whadili. E te toi reflect ai fo i o i ati oi. Ioi. Po le alu wa i teimina e tau talai titi pene, tau talai titi mai ai le, ioi, e kere i o ngai tin. Ia, pena e, whapena. Ioi. E watu turi loa mai na o. Lilia o leo te whamatalatu ia, ioi. O ia mea umasama o pale a onga mo oema. Pale a onga lo soifua tuputupu ai. Ia matatu a hau fwela ina whaia tatu whana. E pesi e lunga ia le tatu ioi le whainga fo ioi e avi iai i porale. A le whale a onga sili le peo na uta uatu i ati oi. O le whale a onga whai meto ina le malo matua. A o ina ioi tau o ese atu matatu ainga. O manga duenga o tau si o tau. Ele o se manga duenga toi anau o tau te alo lofa mai le ainga. A lofa mea tata le ainga. Whaftai le atu. A alu wartangata e alu mana mautino. O umana whaile ngarunga tau si au tau. Se whauta o tau i le challenge le amatala lea. O fia lau o sauni. O tilo le poitua o Amerika. E ta tau na whele leile ma whanau sa ili lunga na. O le tamititi la vai. Ioi. Se longa la o i se me te mana o na tawala au le iai. Ioi. Ai le ma whai na whale tonu pe a wala au e mea. Po mea le ainga whai. Po le hare mea po mea le lotu. Ioi. E tari mai la. Ia pe o whale a onga le leia mo tātou. Aua tātou te tausi ma le mawhauwhau ia toi ao ngā maiti a tātou. Ioi, o le aunga ia ma le whamoemoe, e iere te mi e whaitu o rua le tama, whaitu o rua le tene. O le whamoemoe fwoi lau la ua, a mata le la ua aika. Ia ma whaawau le melea, o le tausi o whanau, whaao onga. Tau te whio te fwoi tātou. I continue o si mesia. Rano winga, tau te malama lola le continuation o nei mea. Ia tatu rola la ia le aila. E fua po i mea lotu e whai. I le tali mai o tatu whanau. Ma mea o ma whai e tatu ai o matuan whai. Ai auani o tatu toi whaatiti ea. Ia ni mea, i lunga o tatu whanau. Ai sea, le fo i ta pena a lato fo i o lato fo i hainga. I le lumanai, ia ma turanga umwhai. Pau wale mea ia tau ia tatu whanau. O ai le puna oa o mea uma. O ai na mafua ai o na whapea le soifua ma le oi. Ia o la tūloa o na le amatanga o mea uma o lea.
na ia si fa na tanga Samoa yo to pole la to te ape isi atu yo o to tele na o taturu o ia tatie le lotu pe te lotu pe le ai ia I loa te matiti ona pe pesela na le la tua fiafi tu sa pe le o se lotu ia I loa o fa ai o se fo ia I loa te matiti o I le tupu anga me umalanga e pese al lotu le fiafi e musuia ele anga o le farsa o e commit o e mafuta isia o to don't try to isolate you from everybody else because o le atua ele o se atua e isolate lona si manga o le atua mafuta so the example lana o le atua mafuta o tatou foi e ao no tatou mafuta isi a tangata kerisiano isi tangata o community sa o isi tangata e tu mamaua a ola ina me iai tangata e alo solo isia e le masani I le metau o le mafuta ioe ia I loa I tatou uma o le atua le tatou te au na talitonu iai o le sileo na ingoa o le atua mafuta o le atua awai I mea uma e fia le atua e awai whapena fula oe maa tatou pena foi a tilo nei foi I le tatou whainga maru mana e o saunuanga ale sunga I le lauli ale mali honorable lauli ale mali to honorable prime minister of Samoa lana saunuanga le na whaina nafi e lango I ale visa le visa petition le lo fanga solo nei le na whaia le fon mana ia I o lana o ana saunoanga na o mai o le alavar me o tapena o to New Zealand I anai a whanai o le malo si anga o mea ia o le malo I le malo a o le tatou na watu nu o Samoa o le malo si anga o le tatou nu ma le manuia lau tele o Samoa I le to e whaia e na o se malo ia ni ona whainga e ngaru lue whaatasi e kalesia ma le malo ma tangatanu uma so o le mea whatasi o le mea le winga na lau tala e mafuta ila I le atua nai lo le isolate o le tangata isolate e kalesia tuto tasi le malo o le mea le au mai a whai o le atua mafuta e mafuta fo I le kalesia ma le malo ma tangatanu ina ia solid se whamoemoenga e anga iai le la o iai le whamoemoe o le malo wa pe o sitisen ile na umaki nei a New Zealand pina fetoto ai o ile pale mian taria o ile pale mian le taria pe o so me fula I o tule e pa male fa pe me ale foi mo ni mausi o tule e pa te ia le fo ile ngore me le sitisen ile na umatu a New Zealand a left out to so many ina o le foi pale mia ma fodinga mai pe o la tona ai le ai la tu te le lango ina le sitisen ile taimi na mo o mia I le amatanga mal tina ma la tona malangatu ile Italia ele longo Italia le ta I le malo ile na vai taimi mela le fa umi e fa pe a pita I le whainga malo faude o iai lea ua manino so se mea tu lai mai fa pe e pela o le visa le pre-visa le ua ta pena nei o le mafufonga o le parmia ma le whainga malo e tatau na tu ai le malo I tua se mea so se mea manui ai on tangata anu e tatau lea whainga malo o na support ma nei e mafufonga a whaila o I o lo ta oto ai mana tua fui o le visa petition le o lo ta whai te mine it's not for Samoa only for the whole South Pacific Islands a pi o le o tau la mua le alo le tunu ia le foi le sunga o le fiunga ia
anai afa anai mana tua o lea na o te morisiseni na o ai anai afa anai maseli foi sai le minista sa minista ile au ki a New Zealand o ai le fato fa ma vai ne to ma per mene New Zealand ia siri o ngalo ia cha uringo alu ai male le sita ma ita ilo ia na nina to filau nina alu ai lama visekota ma yava visekota pe o le lato team na malanga i a fefo le na malanga i Samoa le tau mawhainga e tala whalau sunga tu lepa e sa o le lei lava lau sunga lau saunoanga o lo o tupu fo'i i lau whanau e toa fitu le ma whanau e o mai i le taimi nei ua tofu se tete o Amerika o lo o au mau ai ai vanga nā ia le isi mātarii ua tausanga lua i le lau mua i malua o le mea lea ua fai e maua. Okay. Ia mo le sisanga po telepi o ia sa fai ma. Ia kono ta i o tanga lunga Hawaii se vai teni ia lea la o tau mai ia ua moni tele le whanau ta ape i Amerika e tofu September ta mai tino nofo ai. Patua i o lato ainga pe tai o le la lupe whaalele la lea. Le tama le ua au mai o lea wei maru. Whaftai mo resi, malo whaftai mo le whaero mai o lea vaenga. Ia, e pe e whapena le langona. Samoa, o leo te i le ia le na sa sua William Seal. E le Seal na ingoa mtai. Pila o le team le nao, o le team le nao, sua William o anai apa anai o e foi. O nina tofi lau nina ia ma lau teni era o mai afa. Era no fai atu le melea. Ona o lea la ua o lea ua savali le wha lima ono vai aso o le tatu taitai o le tatu malo i New Zealand. Ua le mawhaitau lia foi tangata ua o i ai asi. Io e. Le foi la ua o i ai le taitai o le team le no i Samoa. Anai afa anai. Le mena leo so e i ma vise kota. Le mena leo so e i ma William Seal. Le mena leo so e i ma i teni leo to filau nina. Knowing honor Paul Audia Marito is their leader. Peno no foi New Zealand. Fa ainga lua o le latu palemia i Christopher Luxon. Ao i Samoa, le liu le latu pito Samoa o le latu palemia o le fionga honorable e po le sunga le laulia le maritoa. Te manino. O le peo le mele o te tau taratara noa tu ai. O le mafau o ta mai o le tangata na te tuu vai ai mea. Ai leo no tatu tala noa la il file buma no fo le leo Samoa. Ai le mfain tatu fatinoina. Na ono tatu tala noa pe o le mele au mai so o le sivaenga o le tuangai leo le temne. E mo o mie Samoa ngā lue fatasi tatu wā male. A le la ono vai aso tatu li pare mie Samoa. E leo no i te sio tangata ia. Na o anai afa anai. Le na pu e malata na siasi e. Au fea la tangata o le team lea. Le na o i Samoa e tau mwhai ave i er tūlanga o le meo le stalaina o le sitseni. Pe a tātou tala noa i mea e tau o le whaatupu ina o le file mu. Ma se nofo le lei o ona tangata. Ma se whainga o se Samoa i alaunga tasia ua oma pe a whape moni le tātou tala noa ua te al temi o vaenga wha ufai. O lea ua tātou i lalo le wha amaru e tasi o lea le wha amaru. O le whainga malo o Samoa.
ua o va'aia I me I tulaga ia I o tatu vavaia o va'aia I toiga mele ia I se vaila ia o le mea tonu ana no fet ia lela ua oso le ua pa'i ia le sunga le li pale mio samo I le tumumunga o mea o le a lango ia le malo pe a fai e au mai le lango au mai tau au e kalesia ma tangata nu umo samo e tutu fatasi ma le malo sen mana ia sen mana ia o le mea lea come together as a team e le toi whaia na o se malo Samoa ioe o le mapoufaunga o le taitai ma le li pale mia o le tutu fatasi o ekalesia ma le malo o ala manuia na o Samoa iso se mea le foi lau au mai so se mea tupu mai New Zealand o Amerika e mo o mia ai I le malo le lau au mai I le toi solo muli le whainga malo Samoa I le lango ina o mea nei pe a fai e mautinoa e manuia ai tangata nu o Samoa o nanga ia nela ia leo le tatu taranoanga I le fesilingia fusi tasi o Porkalame mai tutuila na fesilingia fula ia leo le fionga I le pale mi honorable laudia le malitoa I le tūlanga o fesuia inga o whanua not fesuia inga o le foai mai tutuila le whanua I tafuna mo le malo tutuotasi. Ai foai atu le malo tutuotasi ia le whanua I tau mea sina mo le whainga malo tutuila. Ioe, le ala ua manei le tapenanga a le li I pare mia pe atu e fo'i atu I Samoa. Ua tatau o na lava le taimi o le kone sula le li o fata something o le konsula o Samoa I tonu o le malo tutuila manua. Ua tatau o na lava lo na taimi ioe whangaioi. Ua tatau lo na whangaioi le fale o le malo Samoa I tonu o tafuna ia e mwhaina whai eini fale apitanga e api ai le au wangai o atu le stakist. E tau tu I titi ai whawhita auli ma le au whapui I le watu no nofo I tonu o ainga I tonu tutuila manua e mo ia e ia le taimi e sasi fe ese ia pe ela tu e nofo I ainga a pitai o le manatu o le li o a pale nio Samoa a fai ni fale apitanga I si fasi ele le ufo I ma mo le malo tutotas o inala a watu tangata whainga ruenga whawaiteni no foi I fale totongi ai lau tupe totongi e lau rent o lono winga e ta palea inala tupe maturi fula e totongi e te le tongi I stala Samoa e te tongi I le US dollars tasile na mea ua lewa ela te whainga luenga I currency America io le US currency so te lele ta ua o le whaai mamau a le foi teitai a o te tuila ia manua o le ua ta oto le whanua I tau mea sina e le pule atua la e Samoa e pule foi la America Samoa I le taimi e wha mautu ai o ani e latu watinae o ani ofisa o ani mea e wha io I le tau mesina wa na watu le mana o tutuila I fono tanga ale atoa Samoa I mana o mia ia se whanua tu taulanga e mana o mia se whanua tu taulanga ioe ia e pi ole na o le tāua tele le na o tūlanga ia e pei o na talanoa tua le tatu Porkalame ia maritam whai e whaasoa so atu ia le tūlanga o le anga I luma o le atinae o le tatu atinu ia ai a fu atu lava I me nei o whanau tu tonu o le li o whale ainga ia matulanga o whanau ma ainga e ele malanga whaavao malo o lo o malanga tu I le nuku o kata o fea le me ila aina o kata
o kata o malanga piai ia le minista o tina matamaitai ia o le lii o le afionga ia po Honorable Moe Fa'auauō Julius a kuito tafunai ia malana au malanga na pe to tolu ia to lua nei tamaitai ia maseli sto tasi ia o lana fonotanga mua fa'avao malo lea ia ai mese lava ile afoi ile department lea pe o vanga ia le va o le la suia lo na ingoa o le Ministry of Family ile o si ele ko ese ministry o tina matamaitai ia manga fesotai pe o lana fonotanga mua la lea ia it is a good experience mo le foi minister ilona tulai mai ia le la ua nga ia tei ia lana fonotanga mua le fa'avao malo io o se o fele tupai esa se o te sa lo tala o tupai e kata io mai ni tatu tal sa ti o fa se mai se ato tu martatu por kalani langa u le maua ia le nu pena o se city le mele na o mai kata au te lopo fetonu le atu nu e ia kata o ina le uanga ia le fu au nanga o le pei o I tonu I le ministry lea I le la tu te whatautaia ia le tatou 2 miliona le tatou miliona poloketi o le minister lea malana sui minister ia malana fo'i o I la ua le whatautaia ia le tatou 2 miliona poloketi ia le ai tatou avia o le tasi miliona ia o le tāua le nā pi o le ua amata o na o whiawai fo ia nei tangata o le ale wha moe o le sa ili ngā malo a Wasamoa ioe Wasamoa ia vai e nofo ale pale mia I New Zealand moana sa ili ngā manuia a le ua amata na whelelei ioe ia tangata aisea a le lei ona tapena le vanga whai ma tapena ia aua ni sa ili manuia se tangata aua ni su e manuia le tangata langa o tapenanga lea e tele I na whasoa mai le fionga le li palmia ia aua ni a vea tofi matiute e su e mea ai le tangata I tutonu a le lava e whaonga e to ina leo tuile e pa ia le upule o le whaonga e le whanau a le lauli le mali to o mea le malo ia pe o matu ngā me fuli le to ia mana ia sa o le tala fuli le just ignore the fool I tau sa o le upune na just ignore the fool ioi langa foi a tatu a mana ia le mure vale e tatu te vale atu em tatu e pi e tau tala fea ngai I upuna ia o pe ona o lo turai mei sina tala mo nei a matui America ona nafi sa whangatai nai le bowling o le a foi o le palota le baanga le tau e palota mai ai ia le prop 50 for the proposition 50 limasfulu ia o lea o lau tau whai tau atu ma lau e tele I mau atu I aise a pe o lau tau whai atu I arikor se a mai pe o lea ua fōringa mai watu e tau ave ia se tangi a le Republican e tau fia I le Prop 50 lea a o na fila fōringa mai o mataulia o le Republican e le Conservative a o le vaanga la ia Democrat mataulia fe o California o le Democrat o le majority ai o lau talo sia I sa o lau tau whaitau atu pe fōringa mai ia le malo le ua manu malo ai ia le Democrati I le palota le anafi talo sia ia one sa ole si ari kole no whaitau ni ai whapea mo le future election e ono whapea oe o le Republican te palota le Republican I to tono California e mwhaina whape e tia I le la pisi lau ioe
ia me fo le no winga e sa wai California la no mona atoa. Something like that. Ile o pe tu sape wa mataulia pi vai le map for te mil palota America. E te vai ia se te mu to tia mu atoa. E se o California la no mona o le lanu na le Democrat. E fua la i fai unga o le vote len fena. Pi tau fōringa fa pena pe te a foi, pe te Democrat, pe te a foi, Republican. Pe a fua le menen tupu na fi. Fōringa mai la pe te Republican e te pālota Republican i to tono o California. E le whangaina. Ia asita tu wawai to. Ia i mea fu ia le nei malo. O loo whaopea ona foi, ona shut down le government. Ale malo nei I ona tūlanga I whangaina o tupe, ia mo, for example, ia pei o le EPT, tupe le EPT, po lato foi e ola le welfare, ia pi o na ua fōlinga ina ua, ioe, o lo shut down, ia vanga ma whapena mo le te mile nei. Ia mo I lato foi o lo whapea, o le whamoe nei atunu, ona o le tele o I lato illegal immigrants. Pe to tele o I lato e ola I mea ia. It's very unfair mo le au taxpayer America. Foi lato, ia pe atatu tala noa I le sao o le mea ia. Iwa foi, ele fea foi le mea ia taita. Le no ta sau ta whai ngā ruenga I le atunu Yo, le uta sau iai. Yo e. Yo e. Na, yo. Ta sau fo ini uta o ta tilo I. E ta te pe unfair. Unfair fo le ilo to vai tu. Ise ainga. Le whengaluanga tama, le whengaluanga tina. Ai ola uma le warfare le ainga. Ia o leta te sauta I te mai sa mōr to ata sau no ta sauro ni uta whaingaluanga I li whaingaluanga. Ia ele whainga ta pepa nga kai. Leta te whaingaluanga I li koro ia kai ka ioe nga kai. Ioe. So e le fea, le la ua ta tama matua I nei ia ua mautu foi me no foi ma whapena. Ka kilo ku foi la iai. So le ale fia tangata, e sala le fia. Ioe, e sala le fia. E se fo I le va ai ma le foi tua ale nei atunu. I le va ai lau tele I le ola o tangata. Te le no poi tangata nei atunu na amatane I me whapeni sori. E mo e ala utala. E le tioa a mai tangata fo I mai atunu ese o le lalo langi. Manu nofo le nei atunu. Malatu o isi la benefiti o le malo nei. E le taitai o I le malama o tātou tangata. E le I taitai o I le malama. E te ia whamatala mai se tangata o nuu ia tutua oe. Lewa na o lai. E le I loa o tātou tangata. Le tele o meo ala ngā manuia. O le nei atu. Ioi. Ia peo sina tala pupu le nā o le Poni le na whai na nafi, le na whaangata na nafi, ia pi o le whoringa mai e le o mali lia ai, ia le vaenga. Lau vaenga ali I mon mawala, ia o le vaenga na a le Republican, ia o le Republican na, ia tai tusama le vaenga le tau o le Conservative, ia mise foi, ia o le au Christianity, ia me le natu foi tilo I nei mea. Anyway, ia o si vanga na o ape to pa ila utala I le tulanga le o le vanga na lato tuli mata ia le afo ia le ia esa o inosia esa e te mana tua foi ua lewa na ai le au illegal immigrants e mea ia. Mata ria foi I lako fake IDs ma mea ua lewa na whai tangata nei, mea ia so ia.
Pi o lefto ato e ala nei I Amerika I mea ia. Na ulo ai tangata na matuwhinga ruenga. Ia so ia. I tutonu o le suau. Ioe. E whainga ruenga le tangata e iliko I le tutonu. Le aimpe porto rue ua whea umato urua mat whanau. So o le winga na tala lepi o toi tau matala ni ia mata o le malo nei. Ua tele le tupe Amerika e alu I tangata le au illegal immigrants I lo latu whangainga mo me o fake documents. Latu te ia pe whapena ai tasi le nā mea samu. Ma o mara uo na nei le o lo fia fianga. Something that I'm proud of myself. Ioe. Ma se te mifo I ma te tatanoa ma lo tolu. Ioe. Since I arrived and work in this country and live in this country, te o oa ina mautu pepa ma nofo tangata o nei tunu nofo ai. Le ai se teimina uola ai se benefit al marone. And that's something that makes me proud of myself. Ioe. Te tilo iai ma o te afo mawalunga ai lo tilo ma ai isia ai fo I to tele fo yo tatu tangata ia pi e aru api e lifa isi mesia ia au le na o le langona na au le challenge fo lia yo tatu tangata ina ia tau mawhai ia aua ni iola I le mele sia ia leanga lela ua ele le ia la tangata fo ia na ola nei na whana nau nei ia la tangata e ofa ai o ila tofo ia ele I mautu pe panu fo mau au amata na to practicing le mele o le ola I benefitire o le atu nei ioe ia o le mea na ia o le na o le mata upu I le visa petition le o lo tam fai mani New Zealand le na mata no to na fi mata mita I o mafanua le fula o whanongongo tu tele mea. Le fula o mai nei e pa anga le tatuala leo le li o mun maura. O lea ua talia fo I le ono se fu. Ono se fu tasia ia tu nuu. E free visa. E free le lato o mai visa o mai tu tonu e enta ai le malo New Zealand. Peo I le ina ai ia le li anai afa anai mai lato o taimua le melea. Ona e folinga o Amerika o New Zealand. Tele le sau o Samoa. Pio tātou ni tātou ni pina tātou pe na sau te whaingaluanga ofisa I Samoa. A ela tu New Zealand ke alu as a blue collar. Tātou ho ia pi to le ratu nga ngaluanga mo. Ngaluanga runga la wala. Ratu nga ngaluanga ele fa mo tu afa pena sau o le ofisa I Samoa. Tele sau ia tu nei tele tu I ofisa. Asia. E te fiu suas o le mea la io pe ke sa wala por me mau na ia tatu forefathers nga la ko pioneer ina tatu sa mo New Zealand Australia ma America na ito ina manero matua ta lua nga le mela na le fina wa New Zealand ke le sao Samoa ia la tatu tala noa na Samoa ai tu Pasifika e mo ia la toso to man Pasifika a o Samoa la vai te le sao Samoa ia tu o New Zealand io o fo ia na au ta a palasi ani le la kapi io e tele ta maiti Samoa pina amata mai to nga te mini wa lau Samoa palasi ani mo meo le o fai pelenga o i lo New Zealand I loa I whanau malo Samoa o lea la whapeta ita. O Amerika ma Afrika a lea whatailo. Le whirolo foi me whailonga lanu I te tono New Zealand na vai. E matua whailonga lanu a fua I mea nei. E te le tau a le la sau masaina la sau e masaina I te tonu I le free visa lea.
le la ono sefulu tasi o te lopo ai isia tunu una e ono sefulu ai le o mafaufau New Zealand ioe ile te leo le sao Samoa from day one they became citizens of New Zealand ile latu ngaru lue matina ele malo New Zealand le o mo meo ngā luenga I fafo le la o fisa le o iei lo ia o iei fo mai tele lo ia tele fo mai tonu New Zealand a o le a vea tangata ne fo o tangata na mua tu New Zealand o fai fe au tau sinu na watu roa tatu tangata ma tau fai e toso toi malana lotu malana tapua inga malana taritonunga I le atu tasi le metaua e loa le New Zealand o tangata e na watu ele tangata e watu whataratala noa na watu sa ili malo ai na uman sa ili malo le ainga o tangata ia ti ngana tau mawhai ainga ai tau mawhai ai marenga luenga le atu te sila la tatou ia ti ngana tau mawhai ainga tai luanga luenga tangata te tele loto na amataina Samoa New Zealand a fua fo I au lotu mai ka le sie te tono New Zealand na fi nau lua lava le ainga ma le lotu mera le loa tatou ia le a foi tatou ia whaamuli mai le tunu esia a whai ngā lulue na o la toua ma le lotu ainga lotu ainga tatou nei fafu ainga I New Zealand ainga I Samoa ma le lotu I New Zealand a fai mai foi mei lotu Samoa e wala a mai tatu le se senga na o mea tatu te whiangai ma la tō no nofo I la tunu ma tatu oro no nofo I fafo ioe e te tautua I le lotu I fafo te vanai ai I tō tela Samoa e le o tautua ina ni lotu tō a tele le Samoa a tō te whaifuna o tū tangata ia e le tangata mau mea ni tangata e whapea ia whapea ai va ai nei tangata o loo ioe o loo alu le latu income I lotu turanga le lei ainga ai fina wina whaatasi tausi ainga tausi le lotu mea umalafa ioe ai a whafonga mai o ele te whafonga mai la porkalami e te loa e te leo tausia le ngā luenga le tua pole alto I ngā lotu e te mamona pe te katoliko, pe te e whakasā, po le a le tui ngā. Ai e whaapea, o le nai te nofo le whale e whaapea, tu sālo walu le lotu, tu sālo walu te commit, ma le whai o lau lotu lau whale. Leo te whaapea te o ele tu tusa. It's not the same at all. Ioe. No. Le ranga iei whare tui ngā poto fau le saunei. Le whai mai. Ta tia ia. ai loa le fai fe aula na ngā ruenga e leo tala fea ngai malona walauria. Ia. Ele faina se tato mea ia. Ioe. Ele mfai fo ilan tato whape tu ile atua. A tato loa le fai fe au e leo tala fea ngai mana tanga talotu. E fai e tato ngā ruenga. Ioe. A o oe fo e tanga talotu e te loa le lei. E te leo o fa maoni I ngā ruenga o le e te iai. Tue fa vai tuto atanga tai I a te ia. Alfa moe maua lunga la bonemia. Wa te fiu a te whamei te lea lotu e arwa iau tupe. E tusa foi pe le arwa tupe le lotu. E sili foi na se e au tupe na e tuenga no. Isi me lea nga. Moni ar tala le fai atu iau tu. E tusa pe te fai mai e te lea se lotu langa e taken mai le lotu I la wallet. Then mark my word. You rather spend your money I le ngā ruenga le tua. Na I lo le te ia lo wa iane. Le lo po fe o ia lo malosi. Po fe o uma ia lo malosi. Po fe o alu ia tupe. Ioe. E te le milionea ai le whapea langa uma tupe le lotu. Hela foi lana oi tangata I mene I le lotu. Anga foi le mena no whai atura por kalametalo. Aua tatu te tua ia le tala le lei. Aua tatu te tua ia le malo. Aua tatu te tua ia, aoi tatu tua ia tangata. Ioe.
Lena o tatu te mevora na leina na faile tala le tasi fu presidente ale malote ne le la wilo le la langi ato se o te fasili po le al me malon fai mo e fasili po le sa me na fai e se ta fa pena fo la mela o te fasili po la mela kalis fasili po le so wa nga ili fe awa Yesu Kristo o tatu te mata wina tatu me o afi o tatu te feita wina tatu me o afi se lena o le va lavo le au lotu ma le fai fe au o lena o le tatu alo lofa lena o fai ngalua confront o tatu te tu ai tu nga mile fa pe faitaria le tu le ai confront o nei loa la ia le fe au le tua mo tatu ia manino le lei le na tatou ia whalongonongo me lau porkala me o teita ia tau ai a whai te sila fia te lo alu e ke afu e te commit i se lotu o lau fautuanga ia toe alu nei loa e te fiu te whaputu tupe pe a whape o le tuainga mentality na o uma tupe le lotu e o te whai atu te whasao nei le mawhau le ai a se lava le mea e te whatuatua iai e uma ia fo ia tupe ina le mena te whatuatua iai a o le alu o lau tupe tonu i le memonia ele tau te le o vai atu e sau whatangata se manuia o se tangata ele sau whatangata ni manuia ia i tato manatua o le upu o tato o tunu ia o te toe fo ia i le ngangana o le upu manuia e te lero nang tau silisili o le alawinga o le upu manuia o manu o le atua ua faula'i mai ia i tato ia e ave e whasafua e ave manuia isi tangata whamoemoe atoa le nā le mea ai aua tatu te whaapolo ma teo malu whai mai upotusi a teo e whai moai e ati e monga e maua le ele ma mau le marusi e mana ia lunga tonu le ngā tatou te fiu tatou te whaaputu o ai le lalulangi nei tatou te fiu ai le saolo le me tatou te anga ia ai e alu foi la ile lotu te foa i te talu tau fai se sele le motive fai lo foa e mai fo le time o te alu te whaatau ta vai tangata o te alu te fai na ia tau le leia o e vai mai tangata o e ale fai na mira e te alu o le ale mea le tau langa o mawhai i o lima that's it that's good enough ia mana tua no tala no atu na nafi o tatou te va ai i le 10% wata te refer to spa ia fai mai le tu spa ia o le te fulu percent ana o tu pe ave maluk tatou olo ile ngana fa al fenga inga fo ele o ta ua le fenga inga fo le me ta o sfua a le fe au a toa o lo au mai le fenga inga fo o le awala o Yesu ile satau ele whaingo fie. O lona ola na au mai, ele au mai ana se 10%. Na pour out all le ola. Na au sa saa o mamai le ola. Mo e ma. Ele whaia vaenga. Ia, lena. Le mawhai ono tato e te whaamarusia sau me whai mo le lotu. Even your offering. O lo taulanga o lea le mea ua e loa ua mawhai o na whai. That's good enough. Vi ia le atua i le taulanga ua mawhai o na ewhai. Ioe. E ua pau tale whai i lau whanau. Whai au tau taulanga. Ai lema whai no whai ai. Au mai se tupe se i whai ere ma taulanga. That's two different things. E lo lema whanau.
a wala au ila ufana sole sunga le taulanga le fai o tau taulanga fai o tau taulanga o le talo atu le kalesia mo uto le talo atu ainga mo uto ai lema fai no fai la ufana so soni men mataulanga ne e fai ia ma ua taulanga a te lo le message ke le fu le mo tato e ai ina ia taua ia le vaenga mo i tato o nei i New Zealand o le afa free visa ia lena e tasi le mea matautia le mai i mo o le free visa le mai saina i to tonu o New Zealand ke o foi a New Zealand pe am fainga la kukalia o ale fai mai e fou saina le ai o talia pe le talia te le lo ia ai fai mai e ono se furu tasi ai atunu ono su tasi a saina e matua foi le tatou atunu le na saini talu ai nei foi le tatou free visa foi le saina e free atu ele la tu a fai la free visa i New Zealand ai pa ua men no wa aina i le complain a New Zealand ina ua whaalongolongo le free visa le na saini a le la ufe sofi New Zealand saini le le ala men complain ai New Zealand ia saina si lo sa ima ia ia ua taugalo le kakou link ona center tu le tatou malo o lenei aso pele o nai issues nei ele ni issue faigofia ona tatou talia le issue lea ua au mai le malo New Zealand ma le latou iai laga e a foi e fetau i leleia ma le free visa tatou lena saini i le malo saina le tausaga le tenei a po le tausaga nei pe mo le tausaga lenei lena saini ai e le alii foi lea o agafili e lii sainia e fia me saini e le agafili ma le kone sula saina i totonu o le tatou malo le free visa lea a o faafogafoga mai le afioga i le lipalemia ma le tatou kapitoe asiasi i le mea lea e lē faatonua le tou fā but I'm just just a reminder na ona toe faamanatu a toe asiasi le visa lea laga o lea na faailoa mai na saini e le CEO ma le konesula le malo saina e leʻi sainia e le tamaitaʻi palemia o lona uiga i fai anu tatou vaavaai ai ia o mea ia
O le so le o lo le sa fai le fonotanga mua a le tatou palemia o le tatou malo ia ma le palemia o le malo saina e le mo mai se tala po le ase tulaga o iai ai o le tulaga lenā o lea ui ai o le uluai fono lea faavao malo o le fioga i le ona po lauli a le maliatoa po la taʻivao Fosi Smith ia ma le fioga i le lii palemia o le malo Niusila ia le fioga ia Honorable Christopher Luxon. Ia o te le maua po le ase ladies mai lea wheloinga atonu se te minani ko tae au. Ia ua maua mai ia ni tala mani mata upu sa whasoa ia i tai o malo e lua. Ia a o lea foi o ai foi nisi na a wai lea fono ina ne uma e foi le fono ia ai fai foi mani mani main subjects e tala noa ia ili tatou atunu pe o le si mea lavana e tau whawhewhewhe i ele taofi ia ona wa ele whawhewhewhe i le taofi e pi vole le tamusu le meo o le tele o le tau whasese ma le tele o le tau whaleanga e pe ona whai atu the truth is only from the horse's mouth na o le fonga lava o le fiunga le pare mia e sa wai le tala moni ma le tala sao ia o pei uma o mea ia whiangai nei mai tātou i le taimi le nei o le o le sui fo isa vavao isa mo tuto tasi le taimi o le lua o lua ina o tō fia e le malo le fast mo mua na iai ia le tasi fo i le fionga ia le sa te le rapi va ai ia e fai ma prestene o le whamsinonga whanua mswafa i tono sa mopi tai ia o ana nafi na whailoa manino mai ai to e whaopopo le isi se fulu ma le lua masina e wha ia i tausanga. E tasi lea taitai na whaitio e lava ia le taitai o le tuangai ona tausanga ngā lue wa te am tausanga retire. Io e peitai o le ana whailoa mai ana nei e le rii o le foi le swafa ia pali John Malilangi. As long as as long as le sa tele rapi tu mauro na malosi malona mafau le ia le la uma fai ai ona tu e fa popo iai ia le isi se fulu ma le lua masina 12 months o lana tusa matausanga atua e fa ia tausanga o lana service ia o se tala matamofie ia mo le manatu ia le o mai le tatu malo fo i matatu pa ang masani le wo mat por tatu por kalame ia le fionga i lupe fa lele ia lupe fa lele ia le su mai le sunga tau ili pei tau ili ia ma le tatu por kalame fe pea o le niaso le atu lunga ia folau manuia ma lo se fo manuia i lau sunga i le matua lau sunga le swafa tau ili ia ia tonu pe o no failo atu ia lefto atu e faita por kalame le sorulu sao no ia me na pisi ai lua e tolu a sorulu karuai ia o le fai fato wina ta por kalame ia la foto auto e no foto atu ai ta to de yaso ia ai manatu le na lava o lo ia tu surortino lo tu mawina pele lo soi fu la de lei male ia ia te tonu fio meia la fio lupe falele ia o lu ainga me kalesia ia me se foi la sunga ile tau ili la sunga le matua la sunga le sofa ia morta por kala me fa wa o le yaso ia te tonu ia tuela manoa e te sau noa e te sau noa ia mai lau le fo
ia ua fo i ta whatanoanga o le ne yaso ma whalolo. Kai, ia, ka ke paki pakia le anga le lei o le kapa ausili. Inga ua ai fo i ringa o le nge yaso fo, ia ma se fo kulanga. Ka ke mua i kulanga fo lea o le maka waku, ia o lo o mawalunga lava le pule fa soifua le tua low soifua. Ma lo fa tai o le nganga fia le fa mua iai. Ia o ngā kao a ele i kulanga le fa kai le kapa ausili. Ia e fa yaso lava ma momori mai pea mangoa au foi ke ke pole i kulanga o le mo sia o ka. Ia langa e le kalangoa kulanga foi o ngei vai kauma le technology ma ngei mea kau ki fa ngainga. Ia ma me kupu i le aso ma le aso a le nganga fa kai le. Le nganga fa kai le o le. Ia e ka uai le vi inga o ka komutai. Ia ai mai se mo i lo soifua ma le ainga ia mai se kulanga fo i ko ngopia ia inga i le nga vaenga le langi meleke ia ka kua le kungu i kulanga o nga vaenga a koa kingo o le mauli i o le nganga ia mai se ka ko ingo ka ko nga ka o le nganga sili lea o nga ile o le manatu ia le uma nga fa kulima ma e foi mua fo i le ke yaso o la ka o lo sa wa kulanga foi lea ia lasi ia o kako pa anga masangi pe o ngai ia ai o manatu ia o le vi inga ai o le tua kulanga o nga vaenga e ka ke paki paki ai longa langa pule fa soifua ia mai se le fe so soangi ia kako i le aso ma le aso ia kako fuanga e fai ia o le ua kako au dia foi le fa wawinga o kako fa soa ma le tulu i kulanga ia e ku pipi yama ko fo i kulanga o le kulanga foi le o fa foinga ia ma le fiso soangi ma ka upu e pe o nga e ka penga ia pa e o uma foi nga e sa ngo ia e fa penga la vo le nga ngo nge yaso o le nga fa fitai nga ia e nga ye le o tol o le manatu ia o le ka fa me fa solo ma fa me fa longo foi o ala vangi ma ka upu e ka penga ma e ia e manga e o ku ia se vai ko inga ngei ia ka ke o ia e fai me fa longo ku lava i ku o la sunga ia ba so o le fonga le po kala me mo ia fa fonga le tunu i le lo sa mo i so se kafo ngei ro langi o mo mai ka fa kalunganga ngi ia ia o le fa bo ku le male se kala le sunga tai ia malo fa tai le fa mai tu nu lau sunga i le suafatau ili manatu o e sila feeling o ta por kalame o le lupe falele marira le o le lupe falele la pasino pe me de masani ai o le lupe falele faina e to reflect i lo tupu ai ma le fo mainga o lu soifua a o e lalo o le o apa au o matua marira na o ta pena mai pena i tea le tūlanga e te end up i Australia e te end up ai se e whai asina utala e te manatua ai sina tama i pe tasia sina vaenga o roso i fua au titi lava e te manatua ai tau singanga le leia o matua i a te oe se e oa ave oilea o matūlanga lua ma e sau ai i a o ma e se ma e lele e se rom Samoa on your own. Ia pamon mo. Ko fa ponga. Bagai o le foi sau wa fikai lau sunga bagai le sau fa longo ku mau aku le si va en o lau ko kepa i ku langa foi le pe nga e sa mo ma e kala foi i le sosia ma le mangai o le pule le tua i ku langa e fa so ma i ka ko langa fa fikai nga i le manatu ia e sa ola va langa le aka ke i ku langa va nga ai foi nga boku le pa o si le fia ku langa foi o me nga i malama foi ma fo ma join in mai ya kako audience ma kako pa anga e malama ya ka u ya pe mo fa ya o le o fo ge yo ko dia i o so fa se vai ya ko mai kulanga nga vaenga ya o le kele yo o fo ge yo o me sa wola yo le kik e ka u al ka ba se vai ya alango le puk o puk e ka ngui fa le adili. Okay. Ya, vai. Usumai ia
ia le fo ngai ia le usu aku le kama fale alili i le kenge sa funge ia se vai dal ba ya o ga baua le o lo ku lo kinga o ingal fale alili male fo ngai ia le nga le o ga baua aku le o lo kinga ya mako wola i fale alili vai fale alili o ga le o fa o i pokas okay yo ya usu mai la io o le kali o kong mai pe o kau i lo kinga ya i fale ali ya le lai ma wai lo ha wai lai ya lo ngo winga kere la o ngaka kini ya orta lo winga o ha o ngaka im kau kia ya lo winga e folinga mai o le ala kaua o le sa funge o le fale ali ya se vai le magi ya ngau mangi ko ka mana si wala lo fa singo manga e cerca ua lo winga la ki kilo e vai nga ia o mai fa pele o sole ya ka ko fa fi kai i kulanga fole lo momodi mo ka ko o lo unge yola mo lo so i fua i nei vai ka o le o fiku sulu wa lua mo kupu ka sanga ngai yo so lo winga la o lo kwa ke lea yo fa vai la o ngai fa la di pokas kulanga lua ia sa vani mai nga so sa vani mai vai ke sopo le vai e le fengi o lava o sopo aku le vai ku lunga o lima la yeiro lo fua onga yo ya nga aku le ngaka i lunga le ua le vai ya wa le na ngana o lo papa yo e te pa ula o lo papa pe sa vade asidelo kolos ya nga vai kau ya e makau kia foi le o langa so long winga o lo ia ka ngaka o fale adili samba ko wa o fa kasi nga vai kai ale kala ngoa ko masara pol meole pole almost fulu mongkopu the mid 60s nga vai kai mi ya o ngai pokasi ya o kai mi wa ma liu foi ko ai ya ko le bako ko ingai wa wai ya alu lo bakua makai ngai bako so vai yo ya bako lo grandmother ya se vai le ba ya la ko lo foi ya ola mai so vai ba onga foi ba onga mai so vai sa funga so vai fa ka ngalo sa funga yo o le suli fa ka ngalo suli fa funga fe ai yo ko punga mai la inga foi ga sa lupe ya ka le usu mai ya uswa tau niu yo ya o nga mai nga esen ma ka kia ma nga yo le langa ko nga ola mai ai ya o nga vai kai mira ku ya o nga ku nga lua sa fu ge lai ke le ba ko ku pulanga sa o nga vai kai binga a ve le wa ku fala ri ya o sa fu ya a o nga vai gar ku nga lua ya fai su enga yo le ku malo kasi le ku malo ba ko o le ku malo ka va ma ia o nga o ma le ku ka ge o le ku malo ka o le tu tane intermediate a ele au mai la nga ya ma pese lo le ke alu ko join la manga ya au fa mo inga ma o ma la finger fe au nga vai ke mir nga ka usanga nga foi vai ka ma ba u ma la finger fe au ma ko fe au nga au mai de ku malo nga foi ka usanga ya masalo so i fuanga ya si ka mai kai ke le lopo la skula no ye ngai le ko fe lo ai nga vai ke ya ya sa va di mai o sa vali ma mo mai lo ie fo ka sa vali mai sa funga i fanga malo ia ka ngola fu aku nder sa vali nga mouse over the kolu kula o sa vali ya fa ko mai lo le ka ele pe po la o ngale la ku ngai ya ko fai ele la vai fai ai ku ya ida on vai ki ngai ngol nga o langa sai ai o bela le pika won bela ba ngai fo le wa o se vai ka de si fa ma ko ka ngaka ai me si fa ngau fa kilo ile o langa ko mo fai mon ole o langa nga sai e le ngi ai mo ai le pasi le o nga ai sa o pasi ai alu wa fe le pasi se nga va ko lo pasi se fa ponga ko lo pasi se
ya fo ke pasa si mai ala kuku fa ka wala fa la malo pankeke yo la ai ke savani mai ia e luala ia mafu anga le ka fia ke savani mai pe aku wala oma o savani mai se fe la mo wala me ai o fa ngalo pasa fa ka wala fa la malo ia male me fo ka u mai i sa fu o po o le ko ya le fa se fa fie pe fa se ya ba ka u mai la wa onga ya o mai no ya o ko ka ele vai o ia me pe ngai sango e ser ka u fo nei ya le ai fa mu ia me ka ko o mai ya onga ya o ka wai fo nei Wesley college Wesley i fale ula yes okay o ba ko ka nga fa vai an me ka o form 6 male upper 5th nga onga ba kai mi so e ser ka u on me nga mi ka fo ku la ya umal ga onga nga ya top ya o science yo fenga luenga piki yo fenga luenga faso koko le se sim fa ya science nga ba temi o ula nga lai nga le nga piki ya mo lo nga luenga faso koko i kula nga fo le ngo fenga luenga le sa mo ngo umal ya nga luenga sa bo le sis fu lu ka sanga il faso koko faso so ba wala ba ngo mai o kilangi ia o mai lo ma mai lo fa wau la vai o kilangi le nga duenga fa so koko le si furu varu ko sanga ya yo mo ka ki fo nga me I was the first for le ka Pacifica fa ga duenga fa so koko i o kilangi fa ba kele o kilangi middle mo mi ka fo le nga vai ka wa le ngi be udi pe ya ku ka ka la ki lo ko lai e va ai mai la microscope ko o pe kilo ko pe amu vo pe fa pe ke ya a mi ka i lo fa singo manga o sa mo i ku la no ia vai nga ele mi ka se kanga ai va kai le nganga mo ko singa le tu ai ku la no ia vai ko ngai ya fa nga le nga ya o lole ngo wa maka ngo interlesi le me ka o le sociology ya le nga le ba vai lo su koko le ko su koko ya ai anu lo fa kingo le onga ila fo gei ila onga fa so worker la lu viske ya el ma ko la lu viske o kilangi nga be ko Epsom campus the Yale School of Psychology and School of Social Work ya o nga la I was the first Pacific Islander nga graduate degree program in sociology or psychology ala fo ngi School of Social Work Auckland University Epsom campus ka u i vai nga la ele o ma mai ke lo nga nga la le sama fe lo ye ma sama fe lo ye ma su ga ya su le papito o ye mo mua ya ka ya pito ya la nga la i u ya su le fa ye le me ka degree program le fa ye degree ma ko la le first lock mo fa ye le degree program le go ya bika fo nga so ngo wa ku la i mo graduate degree program in sociology le ga fo nga vai kai ya misalo pole wa nga va fulu i va fulu mo kupu fa i u le si o pe pa fa i lua fe mar ko ya bunbudi ya ngai ku la fo de nga fa popo e la pe pa le o le social political fo le science so lo winga la o le ka o me ya la ko reflect pe o ngai fa me ko reflect is ko ka ngai ku e me kupu ya mai kilo i lo langa ya le nga umalole yo le ko so ko nga luelo ile fole mai esa fo le clinical social worker i kulanga fo le kele ko sanga ya sa kele ko sanga luas fulmon kupula lu ful valu ko sanga le sa fa ki ngoa nga luenga for as a mental health consultant fa pi ko alava ia lau makafa yoi i ku langa foi le o afianga o le mafau ia mamio manga so tai so le langa la yunga
nga kaula in mayala usawa nga New Zealand ya bo wala bango nge Australia ya ikulang nga fo yo vai nga del mental health ya wala nga kile nga duwa nga kau nga fakingo ya kau le ai nga kulang nga fo le ka ko nga ka kulang nga ko nga specific areas ya po specialized areas ikulang nga vai nga ya le fo la ke le ya le luitau mo ka ko fa nga we ko mo fa ya ia fa ia se nga ko inga fo le e kele se vaenga yo o afonga yo o su enga fa le ma fo po nga ruenga fa pikoa ma fo ma miong ka nga ia ai e folinga ma e fa le e bo ia la ia le vaenga nga ka ko fa nga we interest le vaenga le ai le kele ai e fo la ka nga ka amaka ia ngai fa nga mga alvo amaka ke yo fiu ele umat faka usanga ya o keep up for ya masalo ka o kasi nga vai nga le ala yunga o mori pe le kau I ka ko fanga o maka ko televo langa ole nga luenga ngi fa sociology ser ka ua ai le o mafai yunga o lo kele fo le manga onga ka ko nga ka yunga vai nga fo le ka onga o nga o winga yo ka ko fanga u ma I so swangi o kako nga ka le e fai mai ni le nga ka fai mai o kako ngu usamo le sa bola mo ka ko mai le ia do nga foi fa nga malonga u ma ko ko sa mo e fa kingo se poka la me fa pikoa mo ko sanga le sa o la ko foi ia o la ke ngai I kunsil ia ko la ku sa o le si ko sanga fa ia nga lo nga samo inga ia kilo I le introduction o afonga I olme ka o psychological components o afonga I le fesosoangi I o kako kangaka I le fale mai a mese le ngaduenga ia po le makanga duenga I le introducing ia I o kulanga whakawa inga la ia tau mai inga ia whakawa la ia kakawa mai ai awale songa treating a mai fonga le fo le pe abuse I kulanga fo le o la ko foi le personal foi le baka upu fa le kanaka ia ai mai se le afonga I kulanga foi le manga ia I le ia sauloto ia ai mai se faku le ngaka faku la fongo all combination foi ma le nganu inga I mfai on fai poi po le lua le e afonga e operate ai pe foi le e fakingo ai ka ko ngaduenga fa fa mai sa mo wai mo ia fo le o le ngaluenga le fo le fa so ke ko mo fo le mai ele o kele ka ko mala mai ai ka ua lo fa kingonga o ngo ingale ai kilo ila ya ka mai e mo fa ye address pe fa leo ia me manga o le mai me sa male me e a fo ngi e kana o ye abuse al ke fo mai male fo mai ia le ngaka lai I vai nga fo mai ma ke fo mai o kana ka fanga long fa pe fa so koko fa ka mai si services fo le kong o ke le yo na long a ko kilo nge ko mu ke le lo langi o le social service ko mo fa mai po me ka o fa nga lo ngai ka social worker clinical social workers ser ka u ai sia lango la ko le va ai le ya ka o mai le ala vale me I kai le mai is a treatment po se me fa longo wa ka wa piu sia pe me fa ya ko le manga e pa wa me kapa I le mai o le call social worker ai dai fo se le fo se a fo ngai se va pe mai o le nurse po le doctor po ai se ka le ai le mfa langa kuso la ko ia va ai le ia fucking ngonga o afonga yo le ia kaole ale mai I ko kongo se fale mai ia se le madia le mai ba fakia ai ele fai ne se le fai doctor fai e call al clinical social worker sa o tio me ai sa inga ia fa ka ua le ia sa loto le mai I lalo fa ku la fongo ia a mese mo ka o personal interest ia mal me ka o service inga ia makwa
kala fe ngai vanga pe o I u manga le o ka o ye ai ka wala ngai ka ua kele le la ka o me fa ka ua ye ka konga ia vaenga nei ia me se ka upu ye fa ma fo fa o afianga o le ma fo fa e fai asi ka ua kele e ma ku ia fo I ia ku langa fo le o mai ma afianga ia le afifi kongu o afianga o ma fo fa le afia e ka konga ai dem fa fa leo le fa leo so o vaenga ia pe o mau o mai ngari kulanga o mai nei kai me o retire a o lo ko fai pe sa o ale u fa sa bo fo le ka ko o le penga o pili e kau ai fa moka adia o sa o ale me ki nga o retire le o fiku sul lua o ko sanga ai le mo fai e ko mo fai a po fair level avenue mo fai o mo moli le message ma fe au e longo pu ia ka ko ai fa kai fo ilo sungo le wa ma ia fo so vai I kulanga vai nga fa pe wala ngo me ia ka o mo meo o a fo issues po mata upu fa biko e a nga fo I kulanga o le fa so le tunu ia mai se kulanga o le o nganga ale por kalame alo sunga bal po barka ko ti ma ko I kulanga ia van o pe ole wanga le u fa fo si umio o kulanga le fa tai pawata o nawa e pa isi amatanga te toe anga I tua I le fo mingo so fu mana o vanga o so fu mana anyway I le o tele lava le vanga te pa ia mo amatin o mana tula ta amata mai I isi fa le tonu le o tula mai I fa masinonga sinonga fenga palota o lea ua fa tatari fa masinonga o sa fata mua tatari ia fale alili mua au lo fa o pe ia fa masinonga savai la to la savai mai foi ia fa sali anga lua masafata mua ala tatala no I le fa fitau le lo tula mai I fale alili mua or tula foi le ua mai le oda alle fa masino I tu mai lua le tu tangi mali tu te e watu ni submit tu ni mafuanga na mafuai ona la the reason why they decided withdraw they both agreed to withdraw il case lela o mai le fatununga ma rosipi mai lopo nei po tai o tatau ona submit me ia mata o tu le famsinonga e ai sea au le meo le tangi le na vat se lau montupu lesi pia se fu lesi o le mea te va ai fa de mafau ia o le settlement la lu kam fai ia to le tu tau settle tua au le fai lo pu e vai me fa msinonga au le fai unga a fa pe te u ma e pa u mala ua e ono no foi le to o se palota 10 to 15 years o le ala le vai fa le mafau I male le apoi male a matanga da mafuai ona o I famsinonga but at the end of the day lo ko e tam fai e withdraw mala o tua na se ai fa mafau ina ia mafai so we can put a stop to this kind of it pe foringa mai pela masania ia le tu meia a le va ai la I fa de mafau o le a se finga I fa le ali mo le o tam fai le o ora o mai ora fa marusi me fa masinonga a vatu ni mafuanga la so finanga lo fa mafau me ma sili lo so o kulanga le e se ka e fai asi au maka fo le e kulanga kilo I vaenga ia langa a kilo I kulanga mei kupu e amaka mai lava le system a koa ia kulanga fo le ole amakanga po le mafuanga e create ia problems so o factors nga le afifi kongo issues le a mesa ia political issues o lo
sopo ai pe o lai ngumi a ko le system I kulanga me ka fai kulanga kula fongo mo me o pe nga lua o me ka o personal pressure I ka mo fai nga I mawal mang malo o le longa kolu o le pressure fo le e fo ngai e mai mai isi ka naka outside pressure longa winga a kilo lai vai ngai o I le ka oko ai ia makua I whainga ka malingu ngumi o ngai vaenga e le ka kaonga o iai pe a kirikiro inga ia koe kirikiro ai inga ia koe au karu system le lei e whaau ngai whainga paloka ia me sea kulanga fu le wai dua mere kula mai o le kau ke vevesi ngai kulanga o vaenga ngai onga o se share ka ko system le whaau nga o sa kongwanga le mea e le kala fe ngai le democracy system le Afrikania le ava ko fairi pa loka Samoa le fingu minga ia fingu mia ia sui kova wole malama po fea le a kongu ia me kaua o mafakaua le fo le angoa fale a ko mare au o le mea lai o manga ia mang malo e alu o I moka la so o fai over sitting ale kula mai o le kulanga foi le whainga paki le pressure ko kasi le vaenga le e la lafia leaders o whainga paki au la ko le se kau solo mua le ngā ingo kangaka ki nganga I loa la ko e le aingi evidence fo ngale e ongo le momoli ai ia kulanga maka upa penge ai manga oa e pressure per kangaka le ai ongo ka mo fai fo ngale reputation inga ile leila reputation o le paki inga ia mamalo ia mo le number so madi o pressure fa penga me uma yo factors le o kalanga ko I kulanga vaenga le as a social political commentator these are the issues and sort out more langa creator me ka o personal pressure ia ma creator me le ka o the pressure from outside kulanga o le ngai o kangaka anai loa e a fonge e le o kalfengai ma le o ka penga me but o le consequences la po kua pakakua o le consequences po kua pakakua o le a fonge o le fa ma I maua I o kai mi o le court because o komulanga o foi la inga fa pe mai le court sorry se uma kwa fengumbi ya I wale lopo feko pe ko I kua pe ko ke o luma pe o le ma la ko ko ke lole o le spend I mo me resource o le court ko kangata people and money o le an wale I cooper court ma losi ma le energy o le fenga luanga e anu fai ai mai ale ko ke mai e le o family inga ko te mai logo winga kasi le me ka o le attempt of court for the proceedings if I see o nele o kirikiro I ka ko ia e fio e fai pule o vaenga fa penge ia mau ale le kulanga o lau fo nge professional po o lau ko farm lau fa ukanga inga ia fo fola le me ki kuai o ngi pressure inga o e ke aro fai me vale fa pe awa iloa wa fai inga pai napa sope mo fo lava nga ai fa pe ko ngale e pressure o longa se bela pe pressure foi o lesi ka ngaka le pressure mai o nga ia fo yang agenda manga o fai ngala le ku po fa lave but the consequences por kuapa kua o le waste their resource and time energy and money energy money and resource at the court so all pulo the court le ka oko mai de mea for la mai me uma otherwise o la liwo for the court ma kongi ku fa salanga ya uko o le attempt of court ku langa fo le mai mau o mai mau fo ale o be o fo ge yo o mea le o ka penga le lei so o me la mo ya ka ke o ai ko au ka lunga o system because ya wa I ku langa va nga le I la fo interest fa politique ale ko fo I mai fa matai ka ke o ya fa pe e vesi ia fa nga pa loka ma kupu le fei ka ngai ka ngaka that's a social damage I ku langa fo ia va nga ia
la fembisa ia ka ngaka aja wrong system sa le lei mo file mur ka ko system ngai ai o nga sa pule mai ia matai kua o ngu ma la fanga li in fai pule ile a mai ngole la ko coffee le bele wa ye ngo mo mongo aku le system len ko mo mongo aku after 10 years o ka ko independent ka ko fia le me mo mua ma ngai ang kapenga ka ko ako le uli le for because they agree or they're so greedy for le mo como fai e sui ako le me ngai mo la ko me o le system ako le fa ngai ka ko o so nga kupe ka nga ye ai mai sela uli le fai paki because get rid of the party system kau ki fia ko o ale file bu pe or mele tau tuturia tu tama ai e tapu kala me i mole palea onga fan ma pau Maria le va ai ia el por kala me e fa wa atu inga me ia mole isi 10 20 generations lumana pe le te tom fai se sao le tapu kala me i inga me ia le isia a fai ele ise me faina na fo ia tu inga me ia I at least something. At least we begin from somewhere. Start from somewhere. Olha, leo len tatu amanto mai luas futangi. Ko tu sai lele olana recording le mai luas futangi peta iane e umae. Ngale baru watangi na file at the same day. The final day na file mai so ya. So le ai la e fa de mafofau. Pei o fallinga o televave na mafofau o tangata sa ili lona sa o manon se. Ai leo nga tusa. Ma mea lia o lo plan fatonu. Lea la ua tatu wa ai tau ili. Lea ua ave neila i luma le keisi lea. Ele nga te tangata na tangi. A ua faifo le counter io e. A le tangata lea le na te. O lea la ua o le mea le tau sa ili atu. Fa le mafau. A tato e a whapea le si fia tau sa. Tato e a whapea o le umar parota ma mai whai whapea. A whaifuela o le system. O le kakuwa i le system. O le a se swinga me e ta taunga au e toi whaia ia me. E whai se tū la fono. Pea o ina ma whau tangata e tāmo mo e le parota. Ina ia au toi mau langa tele tuper malo te tongi eilo ia. Tele tuper malo te tongi eifa masino. Tele te miaru. Aru e matupe ala tau nei e whai. Ma drag atua ia male. Ma pane mena sa mole e whataritari te mio 10%. No, le whataritari tangi e se fu. E vai e valua le toi toru e le koe. So o i lata te vai whale mawhau iai. Po le a se sosia te tau tatu vai whale mawhau iai. Ina i whau iai whawhitau ia man whalolo. Lau whio. Na le nga u fo langa ku nga factor sa kodu so kilo ai kalangole system and need i America o reforms langa de ma fai nga ale ko anga sa mo fai reforms ka ke o ya va pe la le wing o le reforms o le reforms o kilo le system le fa anga po kala fe ngai lua kilo le mandate le e operate le system mo le mandate po kara fe ngai makulanga fo le o le me kau o le center po le core politic mo ka ngaka sa mo this is where e mo moli ai le kulanga fo le lo loko o kilo e fisilingi ai le politic le fa nga is the politic for ngale male mandate male system e kala fe ngai mo le kulanga fo le o le state o Samoa molonga situation molonga kulanga molonga fa vai mo me uma o ngale fesilingi le core politic. What is the core politic of Samoa ya a kirkiro kula factors amo moli la factors e fesilingi
ia le ke le o le land fisilingia le fa i population e fisilingia ia kulanga fo ile le lako fasi umanga i kulanga fo ile o le afonga overall ko o le world view i kulanga fo ile o le afonga o spiritual o le nature ia maisia vaenga ka ua ia fi ko o neka o le real Samoan politics yeah o menga le kalonga le mea o le ka ua langa le mea le ka ko wanga i ngi ai langa o le question i le ku langa o le fi ngau lunga o le system le fi ngau wa ka ko wanga mele le system le the democracy fa pekangia le e kau ke fi ngau ya umale fa nga pa loka ma fa ya asia ese ser ka ko system le fa nga e ma kwa ya ke ya wa ia o ke fa se awa ale ko fa se reform ko ki kilo o le an me mo war fi le mo samo mole ya la le system le fangata tu te mini e fu ai i tauri a foi la le ka ko fa nga system ba palangi ele o ka ko ki palangi wa mo wele la ku se va ko o foi la ku se fogale ya ke o e fa ya ku so nga se cerca el que penga ngolo fale o ngar fale o la me foi wow o mela nga ka o le attacking o lo integrity attack lo ya la wa fo la wa ya sa loko la wa ya ka e pule o le me ka un fai mo o e kala fe ngai mo o o sa ko ngar me ka o me ga fa ngai me ka o la ya sa loto la ya ka ngai address sai issue fa penga o ga la ku le se to me de fa le si ele no fai nga la ku se si fa penga afai o le va ko system fa democracy fa perkangia e a fu ngai e fai ma me a fi e ka ko sa mo a ka ko o ngor country o la ko me foi e ke let go ke mga o fai a ke va ko la vivesi e ala nga vivesi ku le pa ele o kala fe ngai ia le ofu le fa nga wa bobai la le ofu fa nga ka ko kwa ia o le fisili langa wa le fisili nga le ko fisili ka ko ngaka o le ale ofu le fa nga ka ko kwa ai a makai la ko por kiki fa la ko fa nga malo fa op fai la le ofu nga o le ofu sa mo o la le ofu le nga ko aku ka ngaka sa mo ako ka ko wala ko o aku ko fa ofu ko fa ofu ko sa mo o le ofu fa perka mia le nga umat ful ko sanga o fia sa mo ku langa me uma after 10 years of independence, no fia ka sa mo lo lak sa lo konga, we have freedom ya. Isa o lo ko me pule ka ko pe fa ka ko fa kula fongo. And that was an agreement no fai le va ka sa mo ka ko. Ya makanga ka ko wa ko fa o. Ia ka ko integrity, mer ka ko legacy ka ko ku'a. O nga malo ka ku'a. Alala nga fai. After 10 years, nga ko oso kwa le fili, nga ko oso kwa perkangia mangisila ka mo fai e bombong wa kurti apolo le. Nga e ko fa ofia kurti democracy fa perkangia. Nga e dominate ka ko political arena. Le lang malo. Le ko malo I vai ka after 10 years. Then ko fa ofia ko le universal suffrage. Ba ko ma palo ka malufu kasi malo. And that's what happened. O mea ngai ka kaunga keu ma fau ka ngaka. Ia mea lea. Langa ka awan malamo ka ngaka. Mea lea. Awangi ka kalangoa issue lea. Whangare pi wha sama ngoe. Awangi ilo loko leo. Ia lo loko kako o langa ya. O le kako integrity. O le legacy o kako parents. O kako for father ma kako kua. Lenga koe destroy ya kako. Lalan mele o kikilok ngai. Karo mai nga fai mbera ngam fa avai mai ia system lea e rule democracy fa perkangia ai kuku ese fa matai le kikia nga se furu pasenga fa matai le fa nga
ai pasese mai ai ke lo politicians le ngai inga ia memori ai dominate kula fongo fa fafo democracy fa fafo ele o democracy sa mo le van ka ki sa mo le fa vai la fa batai le nga le rule ma makai ka ko independence sabang maro le ala sila para mafau i le tau o le tangata human being himself i le whengai langa e mwhaiwhinta tuwa ai le abuse o le matai system le una o le e mawhai on tatuwa ai i le ai i le pūlenga wha matai in some of the ways ka kilo is very communist ia le matai system i kongo a o ina whai pūlenga wha matai o ke kilo le image le communist a o na apply le meo wha matai so e mwhaiwhin ka kilo i le abusive o le system lea pe a o ina tatou le whaatawaina le tangata lona tangata wha le mafofau i awaine i avea le matai te le i a te ia nga ke abuse ai i a vanoa e abuse i le tangata vanoa o mawhai o me mo se no fo le te pe a melo tatou wa ai iai pe ua o le mesa iai sa iai vaenga o le parimene sa le whaongani matai sauro to tonu le vai a me se uma me o nai tangata apakasi ana iai e le mawhainto e sa whaisi tau le ai tonu o le wharifono unless wa iai se swafa matai ia pai tasi le na vaenga pe e le o mautu le iai ona o le tūlanga fu le o le matai ai o le melelei langa o le mea na tatu ai abuse lo tatu ia le tūlanga o le system matai pe tasi na fa le ton tele la o le o ia tonu ia tūlanga o ia te nei a sila fo i tonu tatu fatfono to titia uma for sanga le sila na saunuanga fa matai te le atu le taimi o lana introduction ma le fa loinga o lona nei lo se mata upu e fia tala noa ia tonu mata upu taua mo le tia o tama aingo samo lo tatu nua o te ioina le matai system but o le tangata ia te ia e a whaina le matai system ia le peta vai fan na se so no i le vanga le o le labakia o le fasingo manga o kanga soifua le e taua i ka upule ke le ka galango ia mari langa e ku ngumela kasi ia le whaka wainga o lo fasingo manga nga mai o lo kua le fofoanga ia ke oi e le mawhainga e let somebody else e le pekia nga fasingo manga kalangoala i kulanga whaare kangaka personal ia kolo ma fasingo manga malonga integrity olonga legacy o mea umai kulanga o ko inga kaniko ngunga ma fasingo manga ese that's where central meka o porkiki porkiki karafe ngai ole kulanga kilo i le fasili leo o le are porkiki karafe ngai ma o langa o kanga kasamo ma le lako integrity ma le lako fasingo manga e karafe ngai ma le lako ku ma le lako wanga these are the factors e vaku ko ngai kulanga vanga le so longo wingala a fa pe kalango inga kulanga o vanga le e kilo la e ka uor ka maka ele fa ka wangi beongi materials awa ese politiki politics e kele vaenga po faces of politics le pa sese ai ma fi ele corruption so lo wingala e kele afa ngakai e afonga ye o si ele way for ele fa pe se mea e file mu way so bele le ma se mea ma ka try isi vaenga ala ka oko alfa singa manga nga mai ele ko ya ke oko ya ke o ma
o ingala e pei sai lau politic pe a fai kilo o la e kangoe e ke e a fo ngai fa kingo se mea inga ia manguia ai o kangaka mamau ai de mea le manga umia o kangaka e kala fe ngai ma le langa a ko kangaka soifuanga le tino o le mauli o le spirit es o pawanga politiki sa mo e fe kau mo sa mo ele fe kau yeses ko nga politik ai kiro ko i politiki le sengo politiki e lua ko le epa ma le HPP ma politiki le fast le o mori mai ngai ya ele kau fe sidingia menga even a 70-year-old e man malama i kari o menga aisa e makua i ke lea le va le gap o le va le politiki le fast le ngai ma le politiki sa employ ma implement e le kule o mo le last 40 years even you and I kake mari dia menga even for kangaka I fa lo mai laiki lau ke mala lama le ile se sengo politics because that's where le see the going away pa ka wonde e fa ka wala kilo ile kangaka e laku malanga politics e kilo ile angoa fale ako o le soifuanga o kangaka Samoa le manguia ile tino o le mafaufau o le anganga ako nga lambele introduce by fast le politics le wa introduce la uli mar fast o le wa focus anga i le mea focus anga i kua inga ia koe manufacture ko ma fa le lea ia ku langa o tino ma fo le nganga o kako kangaka which is actually focus i kangaka la ku langa le siku sa focus i le dollar and infrastructures e kana fe ngai porque ki ka mosamo is that all of a ceiling ale ke mo dia ke no kai is that the politics ke mga oi ka samo and if it does olale purpose ele cara fe ngai mar population male size mai le cara fe ngai male mercado o internal integrity o ka ngaka le legacy male like a way of life male like a world view o fe vai a ko va pukun ku pe ngak samo no esa le politics ngak samo esa me ka I studied politics for 6 years au I fa Samoan politics le nga kele ye le nga wenga aisa e kilo i le ka ua le esa me ka economic development for le economic and infrastructure development politics mana me ka o le social and community development politics benga dua SS ile kukusa kwa ke le senga leo kako va ia ku ngai le wa maka introduce mai kako ka ile ia ngai ia ko fo i kilo inga ia produce by the politics e kala fe ngai mo Samoa politics e ngai ko aki ngai a inga makangaka ke banga e keringi ko o lo papa man ko wafu man ko me pa nga la me nga mo ai wai la benefit ai nga le power ka benefit ka manga nga ka ia headinga ia political arena ia ma business people ma people from outside the rest will continue fo ngai fa ka kari pe fasi me pa umai dalu pele that's not for the Samoan politics. That's not politics e kala fe ngai mo ka ko me nga le fi ngau ko ya ma ko mo fa ya va ku pele message ko ki do kilo le ia i Samoa inga ia ko reform a ko me ma ko ki kilo isi kb fo isi kb fo nga le ku wa ile le ku wa ile fa matai ala mele ma lo si ia mele anga le yai se ave po se fa ni for fa matai ko mo mele ngai ke va ai fa pele o le nga le Samoa o sa ko nga me nga se be fo nga pe fa fe me le ko mai I singa pasenge fa fe the purpose or new politicians new corrupt politicians they all focus about money power and greed
That's o me pawangan me kalangoy. Ko kilo example ng umag ni. Kilo le lay sa mo example ng umag ni 40 years of corruption. Few fakir kasi be pa umay lalo mo le community le hay. Because ese le focus or porkiki nga or porkiki focus nga the dollar sign malame ka infrastructure inga ifa malia ingay. Ya kulang ole image po ole reputation ole o sepaki. Ia makangaka mai fafoleo mai su o loa masu e fangua masu e manguia kumu I. So I'll melowing. Well, the whole energy or the politics or le walu nga ikua ikangaka. So ole ese yo por kiki. Aka ko focus le ya mele. O ila le ka kier ka ko kani. Ka kier ka ko kani. Ya, oleh anak-anak. Malo patay. Pawan me fu le tawdili ni tio tatu fangainga upu politics por kiki. Tatu tu ia le upu. Ai le le upu o tatu tangata. Yo pio tatu le e afuai ona li lifa le me. O te tatonuina ia le melewa mai ole anga I mai ole fainga fo ia le vanga lu ieni. O le pe ua take lava la kua ngai le social development. O le atina ino tangata taitasi, tangata o le atunu. A fua mai tu sasa wa I mo ponu ma vanga o Samoa. Le pela melo moni au I le infrastructure I mga runga te tele. Ioe, e to ala haiti ana I tangata manuia I mea te tele ia. Ai le o atu foi palangi fia mata I mea ia. Lenga o mea palangi. A o to tonu ai o le atina ai na le loto I fale o Samoa vai. O ina fia o atu palangi mai mo ai. E fia mai mo le original Samoa. E fia mai mo I mataanga I tonu o atu. E le fia va ai tourist me fo le o lo woso tu I fia foi. I fa fo man va le sa vali tonu o le pelanga fa penal mentality o tangata o le situ ai nga vaanga le. E fua I me materialism. Le materialistic la to te tilo ia mfa pe do man vi Samoa ai a fua la ile meta o le tourist tangata watu ile atunu tangata e fia va ai le meta o le original Samoa e fia va ai I meta o ele a faina tangata nei le oso da vale le sa vali lunga e pe o mafofonga ia le a leina tupu le vesi o le whapea o lato nei lea e manatu o lato e atama mai manatu loa fau le malo. E fua I ngā ruenga whe I lafi. I le whe I lafi o Samoa I whale te tele, o mo mea o malai whalele, o tūranga whapena. Lela, le utama ua whatasi I. O le mea o le whainga e te tauna wawa a iei le tatu o le whainga e manui ai tanga talau tele. E lena o le town area, e lena o le landscaping, e lena o ioe. A ia mawhai o na manuia tangata e o mai tutonu e whaonga whare mai. E o mai tutonu e whaonga mlai waalele. E o mai tutonu, ia equal rights I tutusa ia pei o le nā ia sau tualalo fo ia o te langonango inai ia lo whingalo. E moni lelei. E moni lelei langa e pei e lua tua I ngā vāenga whauwhai ai. O risi vanga whauwhai, e tilo I mea whai lafi. O risi vanga whauwhai, e tilo I le manui o tangata lau tele. Ia pe o te lango ngai, ia lo whingalo I tūranga li, ese o politics o iei li te miri nei. Malo whautai. Ia e isa whapopo I ta me ele sistam tau. O le angoa whale. O le angoa whale a male au o se maka upo I kulanga a mesa ia kulanga whaafenga malo. Whaupwhai po whaporkiki. Ia, e wha pe kaki whaamale, porkiki whaingo fie fo lea. Lau ngale, o le ngoa ngau ka alonga lea, ka aloe ia, I whainga o le whainga le kilo. I le whainga le mawhauwhaunga whaupwhai, whainga malo whaupwhai. Ai, o le ka ua le mea. Ese a ia ka ngaka e o, ia I kongo lea ka alonga. E I ka ngaka fo le ngau e whaise mea mo le akungu. Ia masu e leo le politic e kale fea ngai mole aku ngo ai ai foi ka ngaka e aku I ko kongo e aku mo la ko ai te so green
e ai kulanga fo selfishness ia makau fai fo ngale pure apa nga o ia mangai ka ngaka ia la laka mai ia malanga vaenga malonga ainga so like o ko nga kulanga vaenga le o mele wadi mai kulanga pega akikiro la ia kulanga fo la makanga duenga po la ngale o nga sami lalo kulanga fo ngale e connecta i momeo o amionga maanga ya o ila le ka le faali mai ia momeo faces o ka ngaka ia o fai mele o ngaya o lewa o faali mai le me ka o le greed o faali mai me ka o le jealousy ia o le greed o le ngame ai o le manga o ia kele o jealousy ya o makua i loko leanga ma loko ika se mele le lo wa mau o fai o me ka o le fonge fa ma walunga male manipulations manga fonga le o ia e poko e fai melia le fa ali mai these are things o le mori ma wai ka ko ke mori ma winga anga ia o anga ia ka la ia ka ko focus o ngala ese ai e ke lo me ka o ki ka ngia ma le vingi so or sa nga le mea it's not rocket science pa kilo politiki e lua malako mindset o fela ya nga i politiki manga o mo lau kele o kanga ka ia manguia ia fai fa kasi ma fa soa fa kasi ia se mea e mau ale mau mai fa le wa makan ka mau mai ai manga o mia le tunu le mana malama i vaenga nge sa e kor se fulu mon kopu ka usanga o ku mai le si vaenga wa fiu fa ka se me pa u mai lo fano le se me apa u mai fo sin ka mai me sin ka mai me ele ma fa nga o nga fa fanga u mai manguia la tele o ai nga la le struggle mai ku ole o fisili le mai ya le ala ka ke fantasi mele ka li fantasi le se senga lea o le social development ma le economic development. Pamatala le fesili mai tatu au ana whaapea la o leo manino e pe o infrastructure lava ma le economic kele iai le situ. Ana whaapea la toe maua se avanua toe mai ei le tu le toe taita i la le maru i le whainga lea. Ia develop lava na le landscaping ma le town area ma me whapea. La so sila wha mafafu. La toi ngā sa mo o tau 20 mine. Nga le la wa maka nga wheala mai le kako. Ia whinga ngalo le tunu. Wala ngo i. This is where ngā ai kako whasoa me whapea ma open kalangoa nga awanga i yaini kua oi. Ia kalangoa le language malama mai le kako kungu. Ia makalangoa foi. I kulanga o mea o maka upu o le kalangoa inga o le loko o le maka upu ma le angoa fale a koe kau ma fafola. Wai ele o nganga kalangoa maka upu e ka kalangoa lunga surface. Kako kilo i le angoa fale a koe ma le loko o le maka upu. Mahonga kuapa consequences. O lea lai e fōlinga mai. Well, le fisiri ngale ku mai. Ang whapea lai koe ku mai le wanga lea. Ia, mkako sorry le wefa. Yeah. Ngal kako kari ape pa umai se mea. Ai le ai ma se mea ko koe. E ubanga fa so i lunga i o. Ia se mea i mau aku i fafo. Po se mea e ubanga fa so i lunga. Asinga e laki pa umai se mea i lalo. La me le o ai le tunu urka minge. Mau mai le kupe al malo. Ko aku le kupe ya ko o mai ka ko fa so fa kasi le mele. Le wa mau le ava ngol community o ka ngaka ngo o Samoa. E fai ko fa kasi mai le wali le politicians le ai. Le fa ulu mai kupe mai fafo o even so nga kupe fo fe mo ai o kupe ko mo malo. Whatever mane lo ku kongu. Kau ma fia Samoa le fo ko a fa pe a kwa le o se fai nga malo ma se kai fa por kiki. O mai e fa so me le ka fa so fa kas va ai fa ma fa le fa va ai a ka ko va ai fa ma fa penga awa ni ka ko fa ka ka ko va ai fa ma fa penga ngia fa ngo fie ka ko kilo
sa ko fai kula epa mavala awa ku ya ke o mai ka ko fa so fa kasi melea in the last 40 years or fasilin nga sa fai ya o nga yer kari ma ole sa ma ka ko fa kari ya ma pawan besa ka ko mo the last 40 years o ka ko fa longo o e fia ku pere mo mai malo yang ka fa pe ko e se lauri mas furmi di nga nga mai yang ngal pawa nga ka kalmo ye ai mas e mea se fa pe mai fa nga malo vai Dela la bakul kupele ya ko fa so be o vai nga nga mai fe no e focus mo inga ia fa le image o paki ia fa le me uma fai e fai fa le ila mangi be fo kale nga fa se e yo le kungu to mai fo le maka ai ma fia ai yang fai le ia ka ko o me nga fai kupele nga mai ngai o but ale fa ka o nga ka sa mo ma le tunu o sa mo absolutely nothing. Sa fakat kadiya sa ilong ay kukoy sa niya. Ay ifo sa be kukoy na day. But this one here, fay nga balo le wengay. On be lang ako fay akoy. Iya se kako awali fa fay ka. Le ko ki fa ay akoy foling nga lengi. Le o kako kufa kupe makako uu. Wa kako pat ole kongu. Kako fay kongu vakas. ole de wa ko ko milion. Ore si ta ua le na tau ili o le tūranga fōle le o le tā ua whono whaavai. Le wa au mai tangata distribute te tangata. A wa pei fōila o le latoa o fōi ngō mei o le kōla ma le aisi mele ye. E mai e kiva mai a lato. E hento la mai le maro. Pei tai la le mele ua iei nei ia le ua distribute tanga I constituencies SS I tu malo SS e tofu le tu malo malona ofisa e tu fai ali tu malo le lato le matango na malo partai ole fisini le nga ko fa popo le bele a mangua le ka ke ilo nga samile ku le ko e fa ka ua e ka ngaka ia le ka ole manga ia ole opol nga ka fa ka ua e ka ngaka ole manga ia ole a ambia ko oe community e ke sau e so so ni me fa so so mal ku pelea le ala nga fa imbia nga ka ua ke le nga ambia la mga ia le la ka ua va nga ai pe fo ko fa yaku o ai ya ka ngaka le a kofi mai le ku malo e fa e ka kia ia i ku langa fa maongi mal le fa maongi o me ai fa maongi mal le fa maongi o me ka ngaka ai e la ia ka ngaka fa maongi I foi e fia le fa so ku pele o le ua wa fala au ku ma lo mai ka ku fa so an mele le mo wa ka ku fa me ya e pe yo le aunga a tor na le mele na tau ni yes wa ko le ale ma na yo le system o le run nai le fa ma oni lo pe te matai o yo nan mat ele se matai ko ke le fa ma oni lo e defeat a kore purpose o fa mo system na fina e ka wan me le o nga me foi le ala I nga te fo ke le o iska ngaka e pe ki foi le e a fo ngi e ka mo foi kala ngoa fa nga elo I ka ko ngaka fo mai le fa maongi fo mai fo mai o sa mo ma ku ma ngu ki ngai ka ngaka le fa ma look awangi I fa ke nga ka ko ma fo nga o ka ngaka Samoa e yere kako system ma kako structure e a fongi e fa kingo e kako me uma pefo para lami pefo o isi aku ai a kako foster fa fai lele kako o support le ma kako como fai le e fe so angi ngai ka ngaka e corrupt o ai ni makai o corrupt I ko como o e o le ngaruenga nga ngu uma le kuma lo e fai ai e au karu lelei ma vai I lelei la wori nga awongi involved fa so anga me ola I ka ngaka fa mau kala fe ngai mal bele ole au ngangi ya marka sanga ya sa o le ufa sa bo fo lele ka dia le mangu wa ulu ya kadi le mangu le wa ulu ai le ko mo fai fo le abuse le mangu le wa ulu ai sa Langar tele o mangako kako we are all human behavior for ia kangaka e le fa masi ngoi le si les
ai ia ka nga kai kala fe ngai le place ma le duty ma le vango la ia ka kai kala fe ngai alonga winga la akako nga rua fa kasi ka ke vai ili fo ima kako kilo o ai ka nga kai kala fe ngai fe fa so le mele pa wan me ka wale o fia mele wa kasi le me sa o fi ngau ke mi fo e o ke mi fo ka introduce mai le $1 million project pa wala fi ngau nga ma losi sa ya kar si kauru a mai se finga ngalo malo ave ese fai pule mandei wa o kanga ka piko sili nga fale kong wai prokeki ta involve as chair people ba ko o fa se na popule mele community project for social community project, it belongs to the community. It belongs it's a politicians sa nga le mea o sa kongwa nga o the definition o me ka o community development ele pule se fai pule ele involve for the politicians ese me nga la nga it take advantage of the politician ia me ka o bloke ki fa community a fu e so nga ai ma introduce ela ma ka force five power lau ki apiu singa lau ki fa nga seinga see what happened melang pisai ko ki uban lima ka usanga o pisa asia lang ale sa involve ai fai pule te o sa nga me politicians are not supposed to be part of make our community development esa make our community development esa make our political development ina wa matauria le fout poloketi le fout poloketi le fto alua no fo inga poloketi patistio o le ia to telefona to le tunu tu sel le vision le io sel ai ma fai fo tatu tilo le pulenga le o tu le mai o lono winga a fai o le mafai na ave share mafai pule e te taula o na fai special treatment e be fai special orientations ila to ni fai pule ina ia mauti no el fai pule ia awani manu malo ina ia le mo fa so songa ia mauti no o le watu la fa no ia la to fai pule ona o le PPA e pe o le PP o le fai no o le PP na tausia le vai fai o le manunga le na e tiro fo ele tai mai o lo tai le vang ia le mele ia fu ai ona pe o le la o fina mai le sivanga o fai fa pena o mai foi a mato HPP o mato ia pe tasira na me tele ia walele umar fono to anga nel fono to fina mai le sivanga mai a mato te a fa pe tu te mana to te ngaru fatasi pe mo te HPP mai a mato mate mana ia me lo ta fa so ia o ai ma fai foi na tu i tangata o le nu o le tu mano fai e fai foi sau tangata e fa le longa HPP pe fas a sau ai ke le mai ke le ai o te mana e te tau i le fionga le pale mia ma le la tu vanga na matua i fina wina la i fai pule la tu vanga na ona tu le la o te tai me ia tautua na malatu le meo fa maoni o tangata i lona wala awina e tai le mele wa o te loa o ta langona le vatu e se fai pule a tai tangata o community pe tai ele o le mena o le o lo ia le pa fa terminate so far o tai o fai pule o le fatu tua i le tua sa mo tas ia la so fina ngaru banga ka wan vanga le o me nga le fa ko ya kadu o me ko nga ka o so se mea e fo ia anu mo po angi me fa anu mo ka usanga dua ka usanga pe fia se pilot for 3 years e fai me ka o pilot programs inga ikiro fo ai ko review pe uma ia certain fo ngale time por a fa pe pilot program ile kasi ka usanga dua ka usanga pe koru uma loa o ko ya karu lola ia kiro pe fa fea ma ko ya karu le ngai fa le la ua alu la ko la ko lunga longa dua mo la ko lunga mo le wa ngai o le la kiro ese vai polo le siku
and sometimes o ngala ko sai le afo ngai le ia vivesi yeah because o le foi la finga wa ku va ngale o ngal project because afo ngai le o le mea mako but e ka kaula ma ko ya karu le mele ngai kirkil le o le pau ale mele okay o ia kulanga akongo o ia fingalo malo after this au ka lunga leng fai ngai le fa pela wa ku ngau kai ore because ia ke o ia o ka nga kai fa vai la u nga ruenga ile me ka o le equality male ya sa loto male ya kau ale isi equality se mea o nga wa aila ia de ves so se mea le la langi ngai ele ai se me ka o se equality po se kulanga fo le la mga ia o ka nga ka umale involved as part of one thing o ngala me vesia ya ke le mera ke le fa fika o le vesi la langi ba inga me va pena ka kai ko kasi o le no equality no respect le se mga ia le se recognitions so a fai me fa pea me fa nga ka wai le bele ye ia me ko political advisor. This is part of my role as a political advisor. E kilo i vaenga ngai inga i ko ya karule inga ia avoid me ka o conflict avoid mo por vesi mo pisa a fa peka kilo se po kala me fa pe fo gale e fai a kui lalo se fai nga malo po se turn fa malo se va nga lava ua alu le fai nga malo e ku lai mai le se opposition ilesi ku well I think ko ngai qualify se fai nga malo ele involve fai puler va nga lai o and I think on benga kong ko kilo ngai inga ia avoid taile me ka o le vesio la tunu wala timing of course ola yele opposition e ma fai ala ko la ko ya sa loko mal la ko fo ngai ya sa loko mal la ko equality for the issue ngom modi man ele kar fe ngai a fai wa ese ia ma ko fai pule ngai because this is a government for their project more south for England ngai ar south for England ngai ole official ole ia ma ko de ku ngai le officially lango inga ma fi ngau i maka upu fa le malo so longo bingala e ka kau ko e kiro ye fa nga malo or fast ila fio ngai ya la ulimale mar fast malanga ka pinga ka mar fa nga malo ile ko runga le ufa ngai awala e ko e ku lai mai foi sesi de ves asia a fai ku lai ba se de ves so be it okay lango inga asia ele o moral equality ikulanga o le mga iyo fai pulele o te ya officially part of this government setting ikulanga o ngofo inga fa pale mengi so longo winga la o i foi se me vai mangua nga me pe ya ngofo yaku o le ka inga a ko pro kekingi e ka kaung makwa ko uma i leaders of community not politicians awangi ngi mga ku fa ka va i leaders of community I fai basor saro i leader community ia set up sembe fai fa le lei la ko wa onga ma monitor le lei la ko ia ku la va nga ia ia awa i kupu mai se va e ko vesi fo mele ko vesi asia la nga le la ku la mai o introduce mai ma exercise mai la ko me ka equality right because they are part aga fa pe le o nga ia la ko o se opposition ya fakariar fast malako me fight but when it comes to local mer porkiki ia ka o ko ai ko fa ka kala ya mal fa ukanga sao mal kala fe ngai inga ia awang i vai mangua awang i vesi a fai lava a le kari a ko ia ke o ia karo se ka uru fa pe mai ya de la ku sa o lava ia di fai pule o ku malo sa ili se koa sa ili se kai fongo e luange va ai le melnga ala a makua ia ese uma fai pule because ia okay lo a ku lai mai nga ko farmer fa ukanga ia wa mawar peace wa mawar file mo le tunu asia ya la wa la for me ka community development i ka your community
Awang ingi macam salo foga le kongi mo ai uda afa. E ke le macam salo e ke le mo fayo nga it all may happen next time or behind closed doors. E ke le mo fayo nga trusting mga macam salo iris nga kai le fayo sang ngalwanga. So lo winga ku ule le polo keki ako I lima o community yang satisfy lo le o project ma ako lo makingo ako ai sia de wa lafo I mar fa ko kwanga e a fongi fa solo la ko sao le se vai ma wala lo community o I wa ru ko mai si kala I al community pe al men amakai oi e kongi mo ai ule e mar ko polo keki ako mga asau mar fai pule e ngofo I no e o ngai ku I valea so kako wo I vaenga ngala o vaenga nga sa wai kala bunbudi ya lai ngove des I al mea ai wala fo me le project I community ave ka I community so se ku maloa o lai ai ka ye wa I fa ko inga I ku malo ma la fo ye de ko mai ku langa o la ko halo ma fa ngau ngai ku malo ia wa o inga le lei ku langa o fa so nga ku pe ma fa nga vaenga o mai on fear the community. They own this project. I never pay for ngale kongi ko lumbe ai. Ale kongi afa. No. Ave community. Ole makanga umbe ka o community development. Nga maka inkia. Ile se inkuli sulfiku. Sa faile el community inkia ia kulanga foile o le whaanga la ko leaders e create ai me ka o community development. Whai la ko aki ngā e ka wia o whangua me whapenga ai ka I leaders o le community. Ngā makua I support malango le malo o ngā wa kula I man ngā community o makua I whisosoangi I kulanga o le amanga ia ma le kelo ka mau ainga o sau ngā ku malo o community. I le fia I kulanga o kulanga folea o ke leo ko farmer fa kanga leader so nga vai kemi inkia lan menga kupu nga makua I fai al kongo le malo ya la wakulale kai yo la ku se suyo le malo e so angi menga ma kai le polo ke nga do luar finga nga kupu de ka wakele mamisai o wanga nga o kuloa ia politiki ia politician I kongo le polo ke le o kilo me ako so o se fa que ia kere pa se kala fa fo ngale fa kilo I de ka u me ka o le real community development ave ako ia yon kingo ba fa ko ingar community a fai ko ke masar salo ya set up ko task force e o so angi I kulanga vai nga uma ka fai ya malo malo pastai ia o na tu finangalo ia ni sia finangalo le por kalame a pe o la uame o tau tu mata ia tu pe community pe fast leaders o le me fiam e mo o mia o fa mauni wa ata tu for the community ai le fa mauni o le silia tu foi na vai manua isia langa fa pera le maro le o vatu fa tu tuanga ia auto ale mtu asi no tu le fa mauni so le me tu mata I o tato me ale mo pio o fa mauni tangata ia ona tatu baba aile I se si a po fe la po wanga I por kala me maro mo termine ia tu rangoina tatu rango ia po fe me o wanga I le termine nei ai e to tasin tam ta po ta taimi ya na so fina ngalo fa ai fa de mapau I le tula'i mai o le fionga lili pare mia o lana sa ilinga o le so le na felo ia I male pare mia o le malo New Zealand ai pei o se tasi vaenga tele o lona tula'i mai fa ta I o le malo lele ia se tai au leu request ia le pare mia o le malo New Zealand se la filo inga fa ba malo ta tia la filo inga lang le e tupu la nei tele lo po la se tala mai o lana o lona tula'i e na te langoina ia le visa le free visa le o finauina nei inisio tai o le community sa mo te tono New Zealand lea ua ia saunoa matanoa
I se saunuanga matangofi o ia as a leader of Samoa is always behind Samoa, so se me loe manuia ila tu e nati lango ngoina. So not only the visa free and more little mana o ani me little mana e sila fia manuia ila tu lela o ia tautino e nati lango ngoina. Na so fina ngar fa ma fo ia me. Kai ole o se maka upu ka o kele va nga lea fa kai fo ile ko fa wa e ku langa fo ile ka i musila inga ia mbawa le ava mo fo nga le e fo i follow up ia ku langa ka upu le o ka upu le se tau asia e wala nga le ngaka i ka ko ngaka Samoa ai ole overall for the Pacific nations ele o lalo ku langa o ia va nga le mo fa mangu yanga ia le mangu ia ele au a ko ai ku langa va nga le ma a vango ngi e ka u mo ka ko ngaka wa kele le va nga mo inga ia ka ko kadia ma pa ki pakia fia o le ai fai ai mo ia le fa ngalo ngalo ka ko New Zealand ke lo kaimi ai ia ma ka upu le ai ka ke fu ngai langa ko ia fa kai fo ka ko kai fa por kiki New Zealand ku langa ia vaenga awai i le mako vai kaimi au New Zealand ia sa involve fo le i le komiki as ko ingo kai ko Philip Phil later kai ko ia sa o fo le skanga sa komiki ku langa ma ka upu ia ai sa mo fo ia mo a miselar case le fo le ka ko siksengi ya pe nganga lenga nga maka mai fo le ma ko mo fa nga vai ka o New Zealand ia mo fo swangi ke le addressing or nga vai nga sko ingo kai ko ya a ka fo ka ko recognizing ku langa le role ya mar ko mo fa nga fo a Philip Phil la ko ma lang ko miki nga vai kan ya le o ka uru ya le o manguia nga vai nga e bo ia le sa ka ko kirkilo ia le wa available recognition ia ila fionga fo le ia afanai ia ai fa kai mo longa kula mai fa wa pe ma ka upu ia le fo la wa fo ngai ma kirkilo ko ai marua ko mai si ma ka upu la ia i kula ngal nga le visa i mo fa kala mo ka ko ngaka fa kai o le nga fa kai le ka ko kai fa po kiki ya me se fo kulanga ole lo ka ko community or leaders or kupu ma kamali o le tunu o lo continue pe ya ma kilo e a fo ngai fa au pele lango wingo ngai ma ka upu i kulanga fo le fa va malo ole manga fa fitai pau me i ka uru i ka dia le vaenga le ia o sa loko yo ka ko makua mo ka ko ka bisa ka makua ia ai be se foi la foi ngadu nga au karvo ai o ka u al mele o le manga ia ke le langa ke le ka ko sao ku langa foi le o le akinga inga foi ngi malo ngi sila mai lava il sen kuri se fulu fa sulu lima kau ma ngi sen kuri ka ko ke le ngadu nga so yo ka ko nga ma i recognize ai foi ia nga luenga sa ia le maanga kongi ka ko ku ya ai me ele nga ka ya ka ko ku fo yo si fo le moku lai ki o Pasifika le la fa mo ngai ngai ku langa va ngai pe fa pe ku la mai se ku langa o se fa mo ku winga le va ngai ya ai ka ko ka dia lupe o ka yao ka di lupe ma ungu wale ku langa fo ga le finga ngalo le malo du sila ngai mo fa yo o ka dia le ma ka ya benefiki ya ma fa mangu ya ngai o ka ko ngaka ile feo ia ile aku ya va Samoa mo sila ya ai bese ku langa fa bo mo ai ngam ba ki nga o fa ngau ya pe ka ula ya nga i ka ko makua ya siasi mo mai ya siasi ya ka ko lo au mau ngi ya ku mo mau ya o fa bo ko le vanga le le se sia nga ese nga le nga fa fitai ma ka mo fai inga ia ka ko paki pakia le vanga le ma ka ko paki ka oko ka po ia faiva o kulanga o alo ia le fionga ka ko kai le pale mia ya ai mese ia kulanga kalango ingo ka upo ia fa va malo ya
awala wale aki ngai male manguia lo tele o kako nga ya o fa boba kule vanga le lo sunga kule pa malo faafetaitele lava faafetaitele lau suga i le suafa ia sunga i tua tau ili ia mo manatu faalia foʻi tāua tele ona o le fatoa pio le fatoa tupu le ia sa mo se tu o se taʻitaʻi e lagolagoina ia ni atina e lalaga atu e le community fafo se mai ia tatou i Samoa a pe o nai tagata i New Zealand ia se taimi foʻi po la se me tulaʻi atu ia matou e ono manuia ai tagata anu o Samoa ia tunu pe foʻi o toe Australia lea la ua fofoga ia le finagalo o le honourable Prime Minister e fiafia e lagolago le community i se mea e manuia ai Samoa ia le foi laua e whaopopo i ai ma e mai i le tūlanga ai wha le mawhauwhau i ai. Whaftai tele i rausunga i pole vanga. Ia apa tuia lewa noa i se mata upo e whingalo i ai e toe ia ma ta mawai le nei tūla fiafi. Ano ta tei. Aloha? Ia whai kirikiri mangu fo i kūlanga o awangoa. Ia ai whawhitai mo li kūlanga o kako whasoa. Ia supawale anganga mawalunga i kūlanga o loo vai. Ia o le momoli aku o se whalai au. Kūlanga fo le ame o iai i se kūlanga fo o se kala maseanga. Ia o le ngau lawa inga ia kako kakai pea le nganga ia maua le file mu peace. Inga ia whawhile mu kūlanga o whinga ngalo le tato tunu. Ia mai se le maua i o ngai information fo inga ia koa file mu ai mafo fau i kūlanga o maka upu a pea wa mongi lava e kalango so o ngai maka upu. Ai kai mi e a fu ngai o lo fa lo fa sasi ai pea ia kūlanga o whinga ngalo le tunu ma le mau kongu i le kūlanga le taunga iai. Kongu foi leo kau mangingo ia vainga. Ia o i se vai pe ia o fa yaku awangi i koe ka ea ia le pola e moku mai kua i kūlanga foi leo kūlanga o kako kai. La le kūlanga le o iai ia ele koe ka ua nga kalango ia nga fa manatu e fai nga fa mangaku kūlanga o le ese senga o ku maanga al kangaka soifua ia le mea nga ia le mea nga e pule ai le kako matai sili e fa soa mai pea ia langa fa soa i le kangaka malanga i kūlanga o ngawinga mo nganga kako kalango i politiki au foi kako ke kako como foi le kepa i kua i isi foi kai umalu lako kaimi le foi sa kuua i ai le avangoa ya po ala ko por kiki nga fofola mo fakingo ya kako kire ko yo o i ai o nga sambi le o mo kwa le o ka oko mai kako wa ngai inga ia kako paki pakia ya ia kulanga o le fainga malo fo o i ngei i o nga kulanga ese la le me o i ai lango malo malosi kulanga le mafau o le mauli ia o le anganga ia e mo umia e kako kai nei kaimi ia o le anganga nga va kai fo i lau sunga o le fofonga le pokala o sunga ko le pa vaku ia lasi ia e le o ia se kala o le o si le fia ia o le sa o le mea ma lo ko langa i mere le ma lo fo i mole ko mo fai mai e mo aku sa vangoa o singei ko inga e fesoso mo foi se vainga ia a fai wa kaula silsila ia mai se fa fonga anga le tunu ia o le nganga o le yaso ia o le seu le va o le la kaua pa wa le kaua ia lo fo le kua i lo soifua ku lepa ia mo pe lo soifua di tino le mafofau o le nganga ia e so ange pe ma moli le o nganga i kulanga o faiva ia kaula mua ngei po kalame kaulongolongo le tunu i mele lei ia mai se kulanga o le longo pu ia li pe i maka upu so ko inga maka upu ia ai fa tai ma lolo sai mo pele le pule fa soifua le tua i lo soifua ia wa ainga ma fa ngau ia mai se ga ku ko ngopo ia ngopi ia i kulanga o ngei kausanga ia o le nganga ia o le nganga foi momori ia ko inga o le la kaua ia alofa le kungu e fa mangalo se kala o se anga la se fa fonganga o le kau ia po ua vai mangua foi kulanga o le kako ngare ngai yaso ia
moli ai ngu le ai nga wa ai se me se kasi e fai mo so le ngai aso Malila. Kau ngai le kai mi siko inga ya e moli ai ka upu pe on kala mo inga ngai aso ya mu ke inga ngai aso i lo sunga ko le pai fa mo nga ko ngai aso ya ai me se ka po inga Samoa i o kafa i so se kafa e se o ngai la rolangi o lo mfai o ngabo me ir kafa i lo inga ngai aso ya manguia pa fokanga mala ka po inga Samoa ya so i fo mo ia manguia malo fa tai tanoa tai saunoa i lau sunga i le tau ili ya o lau sunga fo i le matua swafa o leo ata tele tau mawai le nei e whaftai tele ua tele fo i lau sau io e tasi pe lua pe tolu ni mata aputa tanoina ia o lo whafonga le atunu ia o ani me u tatanoina ile ato toa ia taua o Samoa lava mana na whafonga ia na tu te whamsino mai i mta aputa tanoina ia langa pe o lo i tūlangi lea o le atari malo tatu to Samoa i le talongo ia sa o te tatono na o ta pena le nafo i vahanga o community ia mo le whaatalia o le tatu au ia la ta po ia tu foi na matu faia ia fai por tu ia mulipanga ma talo tala watu ia manu ia tele ia le lautu ta penanga wa Sydney ngala o singi era fai wa lenga fai amba ko ka longa ngu mak nei dunga ya ma ko Queensland ya okay o fa fa mangu ia ngai ka ko ya era uber sao Queensland ya lela ka ki era uri le fai final fa ya tatu dia ya so kai bobo ya lo fa tele yo suna ini cafe lo i fo verso fo da tem masani lo fa tele ainga ya ya ia o le nasa mo ua mai at fo ia se ma fo i a onanga o le nei i fiafi ia malana sunga i le tau ili o le sunga le swafa o le fionga fo i le matua ia o tau ili ia leo ua mai a ona ma tala no atu sa mo wase fa fonga ia o sioso fo i o tau tua mai o nanga i nei aso ia e fai ma masao i le lau fa fonga i le tatonunga se peta sia pe lua nen ta upu mate fasoina ia iso sao le tatu tua ia i le vaenga o le singa kama i announcements le titiale mo ila to for those who love to play the game rugby. They love to play rugby. There is a friend of mine who is coaching the university level, failing or just give me a call. If you are interested in playing rugby in the university level, o tau sa ili mai ia ni tamaiti la kapi Islanders, atau Intermediate Islands, Intermediate New Zealand, Australia. If you are interested, please give me a call at 562-388-7795. Sorry, I don't have my friend's name, but may lang phone number. So give me a call, and then I will connect you to the coach. His name is Eke Aiono. We used to play together in the Manu Samoa back in the day. So lelo coach in America, in the university level, college level. Yeah, mo tato auto foi matu farango mai pe te farango mai New Zealand po Australia po fea foi me farango mai e fia mai ia so walo in America ta alo I tulanga o korisi mo lu nei ia failo mai vala mai le telefoni limon rua tolu fitu o sorry limon rua tolu walu fitu I valima o telefoni na te mawaya u fa mole ia pe text mai ia e failo mai ia ona o connect le ia I sunga le coach ia ma failo atu mo to alo fei alo fatele atu Ismaeli Salevi to ese
ia mo tatu uma malaki mo ava malo whakatele ia whakatele le sunga i le tau ili ia moron safu tatu proklame ne asa o manatu seu tatu vaiuta o lava lea tau tua mo oe tatu tue whelua i laso atai au tatu proklame masani ia ma te tau tua tue fui malili o leota tui vesi ngano le mamea i le te masani lava i laso atai au o le mea taua ia tatalo mai mo i mātou, tatalo atu mo o tau ia maua le soifua mleola whaau tatu porkalame ma tatu o nanga i laso atai au i le pule alofa o tatu atua e taitai iai lo soifua mleola mo teminei nuia tele ia tatu whenga malo ia lau fionga li pāle mia ma lau ka peneta o minsta ma minsta lango ia o whaipule uma o le pāle mene au fiai fo le lata la i le sunga i le i taitai o le tuangai ma le sui taitai ia ma le i tuangai atoa la fionga i le fiame ia ma lau fo i tō vaanga tuto tasi ia manuia tele pāle menio Samoa i ona taitai au whaingaronga totofi le tua i so si whata whaitaulanga i atu le tua ia te uto uma mo te mneo la tō ono masani tu le epa whaftai li o sua o te whatofa a soifua Samoa ia manuia